O te whatalofa atu le tunu le nei tai au fou, wha ma lord folau o tatu iai le aso luas fululua o Septemba. O le aso tofi le nei o le nei foi vai aso, o le tautua le nei le siu fonga le laumua. Si mai el whaafonga o le tātou sauni ngā lotu, taita ia le sunga le tausi mata ngā ruenga, Reverend Te Fua tu i sa le tolo. E mai le ka le isia me to tisi Samoa i taita i low heart. Si mai el whaafonga. Le fu mo ya Samoa i whanunga le lei o ni tia. Ma lo le se fu mo, ma lo fu i le langi ma. Ma lo le whātono tō i le fi tau au o ni mai. E mo ia mai lo te tasi ma le nganga i tasi. Se o tātou mo mori ai le tāpo inga i le tua i le ni tia. Ala mai ia i lo ma mali. Ala mai ia i le nā peli ma le ki tau. O te ala i le tai au lau. Le rie, o te rivi atu i atu oi lumo le mu. O te whaipe senga i atu oi lumo o tangata. A wai, te le lava lo lofa ua o i le langi. Te le fo i lo whamaoli ua o i au. A mingi se o tātou te tāna. Le rie, o e lava o le tue o iai tāpua inga ma vii. Mātou wala au le ava ma le mingao e te tawai whatasi ma logo tuni. A fia moia mo I mātou e ala I le tāpua inga a whini. Mātou le ngona e le ato mātou whi. E au noa ma le nganga pa ia e mafuta mai. A fia moia e te whapa ia ma whama malu le tāpua inga a logo tuni. Ma ia I o iat oe le vi ingo me uma mātou te whi. O ke vi solo mātou li I ma le whaolo o mātou wole mtitaro o tuwaini. Amen. Na tātou vi atu I le tua I lona vi. Whaituina o le awhionga pa ia le tua mo tātou le ni tau. O le mo wale tusi whaitau mo tātou le ni le masu.
o ina vai le tusi lo le tusi fai ta waso le ka le sia me tutis mo fa sta wina mo le so lo ko ni to lo na mta u pe vale o te fai ta wina mo le fai u pe vale se ia fa ngata mai le fai u pe fulu mo le limo fa fo mo ia il fai ta wina le so mo pa ia mta tu wuli ele sa u pu polo il ne o te fai atu ai a ono le feeling ao isi toko foi pe moni lo to lo wa o to lo le lo fa tu no tanto li o Yesu ke biso cha te mawa inga i o fa mativa inga ono to ina ia fa ta mawa inga ina o to lo na miti o te fa ya tu la manatu ya te o to de ni me wa ngale ni me ya te o to we no mo I am tai le na on fai o lo to fo ia taru ni tau sanga o mawai. O lenei foi. Ia o tau wha o mauna whai. A pe o na o tau fia I le loto iai. Ia wha pia foi o na o tau foi ai mea o iate o tau. A wā whai o iai le loto fia. E tali le leia lea. E tusama mea o iate ia. E le tusama mea e le o iate ia. A wā o te le manao na ia mapunisi. Ai lai noa o tau. Ai fai fans tau ina ia fe so swani lo tu ta mau a inga I lo la tu vai ina ina po ma ia fe so swani lo la tu ta mau a inga I lo tu man tiva I sias ina ia fai fans tau e pe ona tu si o le na ia I me te ele ai sana me o toi o le na ia I me ti ele ai se me o mativa I o ia famluia le tu le faita wino la na tus po ia le ni ta ma ia tu mau pe ia te ia lona bi inga e fa ba se au fale ngana ta ia la ina I ta tu Samoa le ni ta I fo de male alo male ngana po ia na mo se au ni ma fo nga fale ngana o le ni as ma le tu si sa faita wino Rua le kolonito lona mata upe vale. Ai fia whaunga ina le foi upe iwa. E whai mamatua o ni mafau whaunga whale a nganga o le ni taia. E whapea lona foi te wina. A wā wautou loa le lofa tu no lo tātua li o Yesu Keriso. Sa te mau a inga ia. A ua whamatiwa ina ono outou. Ina ia whanta mau a inga ina outou lona matiwa. Wa o to lo le lofa tu no lo tanto li o Yesu Keriso. Tanta mau a inga I. O fa motiva ina ono to. Ina ia fanta mau a inga ina o to lo na motiva. O le fola mua le apostolo Paulo le mita upu le ne val. O lana tu se lua ya to nicho. O lo tonu fa ai le apostolo. E whaamati e le ola whai tāuranga o tangata o le kālesia I Maketoni. E tāuranga nā o ina e whisosoni ai tangata Kerusiani. O e o lo puapua ngā tia I Jerusalema. O le whampunga I o le taumu whai o Paulo. Se I tuu mau a lunga le tāuranga nā o ina e tangata I Maketoni. O rona whamwe moe. E ola whai tāuranga. Male lofo o tangata o I Koronito. Moe o pupo ngā tia I Jerusalem. O le manatu o le apostol. Ia fōa I te ngata o Koronito male fia, male loto mali. Aua male whatau ana wina. A ia fili mai le loto. Le tāuranga e te tau o na ofu atu. E whesoasoani ai le ola o e ua māstia. O le whamoe moe ina ia whesoasoani le tamau a ina. O te ngata o Koronito. Le matitivo e ua puapua ngā ina I Jerusalem. O le pongai fui leo le tau mawhai o le apostol. Se I whamanino, ma wha ai loa I le kālesia I Koronito. Le alofa tu no le li o Yesu Keriso. Na ta mau a inga ia, au ia I whatasi ma lona ta maa I lona mamana. I ta. Na whai o ia mamativo. Ina ua whai ia ma tangata e uru whale I le lalolani. Maora ina fantasi puapua ngao le lololan. O le soifua le saina mai ato. Ina ia oti mo le tangata. A o le whangoe moe.
ina ia whaola ina le tangata. O lona winga. O le ato le tamau a inga e whaava maulea mo le kerusiano o whantu tua ma taritona. O whanati e le apo stolo. E tau langa na tapena e kerusu. Se mo mori ai le loto le ka le sia i koronito. Le winga lo loto le ola whai tau langa. Ma le lima ma fola o le tangata. E afu ai o na whasoa atu lona alofa. E ala i lona tamau a inga ina ia ola isi wa vai vai. Tau mu whai paulu. Se tau sofi loto o tanata o i koronito. Ina ia matala. Le ai mai loa le tāu o le lima foai ma le ao e whama fola atu. Ina ia mawhai una sopo tua oi. Le whasoa alofa le tangata wa iai li tamau a inga. I le tangata wa vai vai ma puapua ngatia. Lona winga. Ia whasoa atu le tamau a inga o koronito. Mo e wa vai vai. Ma e wa mawhatia i Jerusalem. Ai aua nei whai ma tamau a inga e teo mopea. Io e Samoa. Whai maile au tuo. O le tusi whai tau waso le ka le sia me tutisi i le ni aso. E tupu mea vea. Ao mea tau pea i una e lea ma le lea. E tupu mea vea. Ao mea tau pea e i una e lea ma le lea. O lolo winga. E tā ua le lima ma fola ma le ao foa. Ai a fua na wha ma fola lo wa lofi lima i le wa vai vai. Ina wa iat oe le lofi. Punga i le o le lei wha vai vai o le apostolo pou. E sufi pea loto le kale sia o i koronito. Ina se ia wha tupu le lofa i loto o tangata. E a fua i o na fua i ma le loto, fia ma le loto wa mali. Wa mali e le loto. O whaingo fio na sa umatu le ola mo le isi tangata. Whai mai le mau a si tasi ta mau le ka le si. Tua iau na whatumu e le tua lo lima tau mawari. O no le lei wha ma wholo ina atu o lo lima tau matang. E fōa i atu mea o i atu oe mo le isi tangata. Ai fua fō i le whatumu o le tua. I le tele o le mea e te fōa i atu. E tā ua le whi au le apostolo Paulo mo tātou le ni aso. Ia whai oe ma umanie whasoa atu lo tātou e lofa. Mo e ua puapua ngāti. Ai aua e te tā ofi mawina lo te mau ai. Nei meane wa sātia. Ona e lea ma le lea. Aua te lima mau le te mau ainga ui ate oe. Aua e le tupu le na. Ai au ina ia whasoa atu lo te mau ainga. E whesoa ni ai le māwhitia, o wāu le te mau a inga le nai tupu pēr. O le tele o lauto ese i lauta mau a inga e whasoa mo le ua mai bai. O le tele e fōi le nā o le whao popo a le tua mo oi. O wāu a whamatiba ina ke risu, ina o tātou te mau a inga i lona matiba. Le fōa ia le tua mo oi mau le tangata ana sana. Lea nā whai o na tuu mamandu. Ai fio mai ke riso Yesu i le lalolai. Ina ia whai ia malawe ai mo tātou. O lona lama soifua wa sa mai atou. Se i whai ale tāulanga tō nyola he whaola ina ai ta ngata wa anasana. Ma puapua ngatia i le lalolai. O na ao na ma wholo i lungo o le sātou. Na i loa ai lima ola, ma lima mai au ke riso. Malea ao ma folo le tua mole la lolani. Wa o to lo le lofa tu no lo tanto o lio Yesu keris. Sa ta mau a inga i. A ua wha matiba ina ono o to. Ina ia wha ta mau a inga ina o to i lona matiba. Ono Yesu. Amen. Se o tanto o tano. Wa sili yese lama oe lo mato tu. Tu salava no tuavi ia lo suafa mamani. Wa o le tua oe o ana nasi. O le so o atai au e o lava i le whaavavani. Whaftai wala i le manuia lo atunu i le nei tai au. O mātou maua le nei asa fau ma ianti koe. O mauatu le pōng sa pia ngai ma whaingana lolo. O mātou iai ma lama o le tai au manuia i lo wanga le.
Whaafitai le tua i le malosi ma le olo we whaasoma. Wā tiu te mawhaiwa whaawau le atu. I tō whinga maso se balawina we whina ngalo ai mo o tangata. Mātou whaafitai wau manuia tu tōnu ai. Manuia tu tōnu le atu. Mai se foi o e ka le sia ke visiano. Whaafitai lau whaasoa i te maua inga o meo. Whaamalia ina o mātou manao i so siana. Whaelo ai lau fua i mo i mātou e te lema tiba i se metas. Na wāua whaamatiba ina oi na ia ta mau a inga i mātou le ola. Whaafitai tele lava lo mātou uri. Whaafitai le savalinga o fuia nei. E ulawa ina tele fi tā ma whainga tā o le ana. I tai o e lava o le tū pēr i le ana. E whai oe ma malu e whai foi oe ma lavea. Sao ai lo mātou wola ai whainga tā o le ola ni. Mātou whaafitai me umawe saudia ma ta pena. E ala i le soifua ma le ola o ta ngata whatutura. Whaafitai lau tuspo ia mo i mātou. Mātou whetawina e malamalama ai lo mātou wola i ala o lo whina ngata. Whaafitai le nganga po ia e fisoa swani lo mātou vai vai. Mātou te malo losi ai teime o whainga tā e o mai lo mātou wola. Whaafitai a te riso Yesu. O le na tino ai lau fua i alofa mole le rolangi. Lo soifuan sa ato mai mo i mātou le whana utangata. E ia te oe le vi inga le mamalu e whaamama. Pa manalo i mātou whatasi ma loa tunu. Se toa lava ma oi o mātou winga māmio. O wau mātou si pēr tā i atu oi le taimi ma le asu. O mātou whia pēr o mātou lotu. Au a mātou tuu lo whina ngana. Telefoni o mātou le whasoa le ta mau a inga wa ia te mātou. Au a mātou whaputu ma teo mawina. Au a mātou mauti noa e le o lo whina ngalo lea mo o tangata. Le li e o mātou talo ma le loto wha mau lalo i ni te au. Ma li e lo whina ngalo. Wha ma ngalo i mātou le toto ke viso lo mātou wali. Le mātou talo ma le o lenga i ni aso. Fa fotu mai o manuia mole atu nuu ma le tāpua inga o le ni te au. Se e wha manuia i tonu ai. Le vāno nofo mātua ma whanau. I o mātou whaia al whaiwa le awa o atu. I ala ngona whaia mātou whanau le usita i ma whalongo i mātua. Wha manuia le whengai o whanau i ngā ruenga mao. Whanau ma le lalo vao le atu nuu e tutupu ai. Ia malo losi o lava au angelei. Whamanuia tutono o whainga mano. I hati nai maso se whaiwa wale manuia o te ngata lau tele. E iai whantasi male whasoa o e lo mātou wali. Taita ina le atu nui ala e te whina ngaloani. Mātou te talo leli. Whamanuia o e kale sia keru siano uma. E iai pēr lo while mu e ale le malosi o le ngana po i. I whaiwa whante i tai. Me se foi o ilatou e o tausia i le whata whai tāulanga ma lea whata whai tāulanga. E iai whatasi ma mea lofa lea ngāna whai i. Mātou te iloa i o na whai le whaiwa tā lai mo o e ma lautala le leni. La mātou te tālo o ai o ala whai mai maftiana o le ni asu. Ia lango maluina i o a aolofa. Ai o iai whanonoanga o no lau wala au whai i e nisi. E iai le ngāna o whamafan whananga. Ai foi o sai tia i so se no fuang. I o atu ai lo wanga le lei mo latu. Ro fangia le taape ai o le atu nu i whaiua malava singa o le so. Te le lava fita e lama i lo matu wola. E sao mauli wha moe moe. I na ua tato i ai whatasi ma oe lo matu wali. I ana le lei le ngā ruenga le tio pafonga o le laumu. I au ngā pēla latu tautua. Whai o se vaila au mo niso e o mawhatia i so seana. Ia tātou ma oile malanga whau au le ni tupsanga. Tū pēr oile ala mo i mātou. Wa o wa au whau. Mātou te malo losi ai ai whainga tāo le ola ni. Wa o lau tūspo ia no mātou poita wina. Ia au ngā au fionga le li ia no mātou whasoa ai le ni asu. Ia topo pēr le tala le lei o mātou loto. Ina ia mātou muli pē whaia lo whina ngalo e leo noa.
E mātou te tālo le ala lava ia ke viso lo mātou wale. Le ua mātou uole mi te tālo atu waini. A mene ia tū mau i mātou lunga umalava lo manuia le atu al te mā. E file muma le lofa tū no Yesu ke viso lo mātou wale. Ma futa ina i mātou ume lo lava ngana pa i. Nei tai au ma ia o i le whamavau lava. Amen. Ua whaafonga le tunu i te tātou saurunga lotu na tāpena ina he le sunga i le tausi matanga nuenga Reverend Fua Tui Sa li tolo o le kalesia me tu tisi Samoa i taita i loa hat. Me le mole tuenenga whaafitai tele lava. Whaafitai tāpena le nita e au whaafitai mole ufolofona le tua whaafitai fwoi mo talo whaamnuianga. Yo le talo fwoi le ia whaamnuia atu le tua i lau sunga whaatua lo whaalu. Ia mesi fwoi le kalesia malanu tāpua inga whaafitai tele lava. Luia fo nei aso ma fuafuanga o le aiai. Ua luas funu ma le 2 minute ua te enel fitu o le viinga o le atua. Mai le kalesia me tutisi Samoa i kokiwi polirua. O le ala o le ola. A mai lea, ia ona whaafonga le stasi o pese whaalenga nuu. Ia ona so o ilo le mo le tātou por kalami o le ata o le tai au. Lo whaafonga mai le tautua al si ufonga le laumua.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the paveo, su fongalo mua, atau le tayao.
Io il tato por kalame le ata le tai au il le fu tato to fe lo ai le tai au fo le lo famlanga le yo le tua ma lord fo lau ma lord tawa tai te tonu sa Manuia ma lo longo le po ma lo ga sa fe ga i to tele ya ole tato tu le fo am te le tai mi se pa io fo se fu le tai le io por kalame le ata le tai au Talofa lava sunga fa fe ga i ga ma fa le tua Io tupu mai o le tunu o le tu pauti na mai se foi malo se le tunu mo nei fa nau la te le fa to foi fa talo foi tatu mo tu tau talo fa malo no sai ya e le vole tunu ngolo Manuia o to e u tawina foi fo longa e ala mai o tino ya te tunu la vai lo tu la foi ina tatu o misi foi oi e le tu ala le fa malo lo fa tai foi nei fo mai mai lo foi ngalo ngale nei wale tau singa o le tatu ma tua Pia foi o tō lo ngā nui mauta o lo tau sia i mātua. Ia, ua matari foi ngā nui ngā rea so whatalo whātu tātou pāanga umalava o lo mau meri tau tua nunga le tātou wala leo. Tasi ono tesi ma le tasi whāmo o le ngā teirea i o le tātou Facebook, o YouTube, ma le tātou app, o le Samoa Capital Radio. Ia, tango share atu le tātou Facebook, pe whasoa atu foi ma le mai moanga lisi o lo ainga, e le ngā tu foi lea. Ia, o le tātou YouTube le nā tango o mil wha mauna subscribe. Ia na vele o empa anga le tātou li tio. Ai wha maa loa, lo le tau tua, maa lo le tau atai, maa lo foi le whai un whaiva, aftai foi mo le tapu o inga nei matua taus. Ia, o le so tofi o tātou iai. O tu sa o lea u te vai atu le kālena. Tu sa pea ma le toe lua tonu, wha lima ono fit. Peto e valu aso na umane o le masina o Septemba. Umane asfarile o le vai aso lea, io na amata lole o ke topa. Le mana tua. Ona a mata o ke topa to e tasi lol vai aso ia failo maloto tamiti ia maloto umalo tamiti tatu ta pena tu foi ile Christmas ona mato i va ve wa solo langa le wo ia yo afu ni fu fuanga o lo fa ta o to ma fa ta tia le taimi tu lo lava te ule ia Manuia lava la to fo le amalanga le aso Manuia fa nga amalanga tala fia lava no fa tau atu le vai aso Ola wa mata na mai malo Samoa ave sia le test lu su fai tu la ai mala tua ele ave sia ala o sauni e fai lo mai sia so ave sia ia talu sia ia fai lo mai si taimi la tamai io na lo le ni to fai na me o test maltinga ina fua halu di taimi ia fa taini si o nanga tato pasifika le fai fua ia o leven polonga le vai ngale na mo Samoa ile to ta su nga tu pe la to no fai test bela le ia Tatou talitalia po le alea so e whaelo mai ai. E talitonu lava ia ole a iai lava se aso e sui ai. Ia Manuia lau whainga malanga o tau whaeleu taunu mai malanga maa lori malanga Manuia ale. Ia le fua tau e tau mai ua whaelo ai whai mali malulu. Wa whaelo ia tune i tatou ainga umalava e Australia talo whae. Ia. Au sia ua whamangalu si lau whali ia alofa tere atu mo le tamo inga le aso. A inga i Australia, Hawaii. America Samoa, tātou ai ngai Samoa lo mafuta mai. E le gata foi le so se tu le lalo langi lo mafuta mai. Le tau tu le si fonga le mo Wellington. Ya la tasta to pese to fa o le pese a safune. Ya la to pese na ave le si se gafu. Ya le la to fa o atu ya o saudi mo le talo le tau. Ia ma familia no so fu. Le fa fonga le tau tu si fonga le mo. Ta lo fa la ma.
Ia whatala whatu se mele whafonga i le tala o le tau mō le nei tae au. Ma mele ofisi o le wha i tau, ia o le tūlanga o le tau le aso nei e langi le lei. O le aso a tae au, ia e ina i timu i se taimi whapea fo i le aso tō nai, ma le aso sa. O le aso ngafua i ina i awa oa, wa i le mata le lani se taimi. Leo te lenga o nuu i ka piti, manua tū, whanganui ma tau naki e matua i langi le lei le tau le so. Langi le lei fo i le tau i Marlborough. Hawke's Bay ma wai rapa le vano i ina i timu e wha malu malu le nei aso. O taupo, au oa le tai o nei, ia a matona ina i timu i le fiafi. O le maulano le fua le malu nui nuu na uta ua o lo i ai le ono i Marlborough. O le maulunga le fua le mawhanwhane sifuru iwa i tau naki, sifuru vanu lo i ai i a whanganui, ia sifuru ono lo i ai mana watu. Au kilani le so, ia nae whamalu malu le yaso, ia ai wa le mato le lai nisi o taimi. Ai fo le mato le lai Hamilton e whapena fo i ma le motu. Sau tele la tatou se etu i e langi le lei le tau le tele waenga le motu. Sau tele. Pito lunga le ia blendem picten manu umalo i nae langi le lei le tau. Ia e langi le lei fo i le tau kala estete whapea Queenstown Dunedin ma ina vekako. O le maulano le fule malulu e lua whamawine i Queenstown e mawhanwhana le maulunga sifulu maleono i Queenstown foi. Sifulu lima lo i invekako le whapea blendem sifulu male lima. Leo te renga o le atunu ne yaso ia o le tui se sae le iei Martin Bra o Macedone Waipukurau ia pe foringa mai e timu le tu lea. Motu i matu nei ia la via i ma Hastings ma Napier ia ma Kispe na toa. Ia le tele lava vaenga o le tātou utunu e va ia le mato le lai le aso le nei. O a pia iena i timu e le tele lusu fitu le fo le vela lufu lima le mawhanwhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington e sifuru iwa minute te ai le ono. Le fiafiana nei. Ma mata fo ina vavea na maala malama le tae au. E o soa ele la tae au le fitu minute te ai le ono le tae au a tae au. Ma le tua, o le aso sa nei isu iei le tātou taimi. Ki iluma la wati. Ia o masini fo i computers, ma o lau telefoni, ia pe o tele e o kometi ana sui al masini. Ia ai o tātou wati fo i tono le fale. Ia o le wati na mo miel vili vili, fo le whasa o ia taimi. O le tala fo le o le manulu le wo iai whamawina, ia o le ono le maulano le iai whasolo ilunga le sifuru tasi Wellington manu tua oi. Ea mawhanwhana lo i le sifuru ono, whasolo ilunga lua sifuru. Tala o le tai Wellington pe le tai lata le valu le tai o nei sua le tai le lua le au auli. Toi pe le tai le te au le valu la ne le fiafi. O poli lua sua le tai te au le fitu i le tai au nei. Ia la sua le tai pe le tai i le te ale tite o le tasi i le au auli. Toi sua le tai toi lua sifuru minute i le valu na nei le po. Tala na o le tau. Ia mo la tau fu e whangota le yaso. Manuia lo faiva le yaso. Mo la una fitupe ia tasi tala New Zealand, maula ua valu sifuru ono sene Australia. Tasi tala New Zealand, maula u tupe fiti, tala tolu sifuru sene. Tupe Samoa upa u teimi nei tala lima sifuru fitu sene. Tasi tala New Zealand, ia maula u tupe Samoa tala lima fitu sene, tupe Australia lima sifuru fitu sene. Tupe Amerika lima fitu sene. Ai aru Amerika malau tala New Zealand, ia maula u lima sifuru fitu sene Amerika. Ya, manuia lava le, la foi na lau se leni, ma lo foi le anga le le. Tala nao le tau, ma le tala o le tai, ia mesia ia au. Tala o le tupe, ma lo tau silfia. O lava no family anga wa soifua, mo oe na soifua ni yaso, fa tala fa tut por kalame ma, lo fo lau. Ia tatu ye ile aso lus, fulu lua o September. Manuia tele lo wa soifua. Ia o le, tus fai tau, le yaso, lo maua le tusi a luka e se fulu ma le lua feo petolu se fulu lua. Aua e te fefe oe le lafu ma moe i ti iti e. O wa u fina ngalo lo utou ta mai foa mai le malo i ate utou. Ma ne lo fai tau a tonu ta upuna sifululua te mawele a nganga o le fai upetonu sifululua. Aua e te fefe oe le lafu ma moe i ti iti e. O wa u fina ngalo lo utou ta mai foa mai le malo i ate utou. Ia o le upu i ti iti na ina ia e mawhaina whamtela ina i se tala o le whatauwa. A e te maua le nganga o le fui upu lea pe whai tau atolu mtaupu. Te ua se i atu se vaenga se ona le sa oele o le whaliu ngol fui upu. A manuia tene lo waso i fua i alpese nei whamanuia i as whanau.
sa tau poina. Ape taile toma, waulia loa so soifua, po I ole viga, I lena whaia me uma. Ele ngalo I loto, aso o leo laga. O taimi fia fia, ma taimi po I pa, ano anoa. Taimi e te tangi ai, ma taimi po I ua e ata ata mai, awe tea o le mua, I le atua lo tato matai. Pa apetai ua ulia mai, o lenei aso sa tau poina. Apetai le toma, waulia loa so soifua, po I ole viga, I lena whaia me uma. Apetai mātua, I le la tausinga. Yaso a o uititi, a o ngata alawa lawa. Ai talo sia ia umi bea o sia uola, o te tau sia ai, o lua yaso uma. Pa apetai ua ulia mai, o lenei aso sa tau poina. Apetai le toma, waulia loa so soifua, po I ole viga, I lena whaia me uma. Po I ole viga, I lena whaia me uma. Po I ole viga, I lena whaia me uma. Ia whatala whātua nei teimi us melwha whonga le wawaile I tala fo yo mena tupu laulangi nei aso ua tātua ulia le aso luas funumale lua o Septemba. O le sol tausanga e tasi fitu tolus funumale lima o le pale mia mua lea o le malo peritania o ia no fuia le no fuanga le tau ia le ua whamautua I lava tele o pale mia o peritania I le tuatusi le numela se fulu Downing Street I lone tona. O tangata le swafa ia Sir Robert Walpole. I le aso le nei tausanga tasi fitu tolus funumale lima. O le sol tausanga e tasi valu onos funumale lua. Na whaailoa I le Palestine o Amerika le teimina o Abraham Lincoln. O ila to umalava o nofo polonga. I stete I e whaatu I ese mai I le whainga malo Amerika. O le a whaasa o loto uma polonga I le aso mua Januari le tausanga tasi valu onos funumale tolu. Tausanga tasi valu ono lua I le so na whai ai le wholasanga le al Palestine. Ia ai whaamamalu I le aso mua Januari tausanga tasi valu onos funumale tolu. Le mafu anga fwena le ngalo I tangata Amerika le Palestine le nei. Ia ona pei o ia lea na onona taimi lea na tele le whaasa o loto I tangata polonga. Ia mese lava na I tangata uli. Abraham Lincoln. A vaina I osu whainga tangata Amerika la whaini teimin nei I whaatangata o e tautaua e le taitai alo tea e se isi whaatangata o Abraham Lincoln. O le asole nei le tausanga e tasi iwa tolus fulu ma le tasi
Na o mai whaatasi ai ia vanga whaupu whaia ni usila, e whaia le whainga malo so whaatasi ina ia tali atu tūlanga o le pangatia o le lalolangi nā taimi po le depression. O le so i le tausanga e tasi iwa 50 na lele ai se vaa lele tau i le vao pele tānia ma Amerika. Taimi lea ia o le vaa e ta ua o le F-84 Thunderjet Fighter. Se fulu i tū lama le tasi minute le isi malolonga na lele le vaa lea le vao pele tānia ma Amerika. Tausanga na tasi iwa 50. O le sol tausanga e tasi iwa 53 na tatala ai i le awala filifili le i tutonu o le nuu o Los Angeles. Tolu sifulu mo le lua ia leina e whiwa i eita avale ai valu i tu ainga directions po i tu langi a ngai awala nei. Ma o to inga awala mua fo i le langi a whiwe o iai po i whalongonongo mai fo i Los Angeles i te wha Manuia tala lea o nei na tatala i le sol tausanga te siiva 53. O le asole nei le tausanga he te siiva 55 na tatala ai se televise fa i whaasa lunga wha pisinisi tono peritania. O le te ea le nei company ia taluai ia ona o le malusi tele o le ala ata lea le PPC. O le urua i whaasa lunga wha pisinisi lan whaasa na lawa i le asole nei ia o le mefunifo po le toothpaste. O le sol tausanga te siiva valus fulu ia o le taua le vai whangaloa i Perisia. O le vai whangaloa, taua le vai whangaloa. Ia na ua oso whaia i Iraq le malo Iran. Ia o le tausanga e tasi iwa valu whatoa umai le taua le vau nei malo e lua. E pea ma le whaa se la wafe tangata na mali li waifi taua inga nei malo. Ana le oso malo o whaatasi tau fōle whawitau. Ia o le sona amata i le taua na tausanga tasi iwa valu sfulu. O le aso le nei tausanga tasi iwa valu sfulu maltasi na tatala ai se no foafi pito sili na sawa i le lalolangi. I to tonu o le nuu leo falani i Paris. O le sawa no foafi le ai o atu le tonu se lau 2 kilomita i le itula. Ia po le lua se lau maila i le itula le sawa. O le so le tausanga e tasi iwa fa na mata fa alia ai le ata leo le Friends. I le tau te ilo tasi le ata fa solo le fie i o le unga atu pulanga e mata le nawa i tau. Na tala i le so le tausanga e tasi iwa fa. Ya, o tatou tala ia. E toi maua le whapoponga e le tai masani whaftai lava.
Tai whawhiwhianga o le tai ao, o le taimi lea ua toi 2 minuti ana tale o le valu whawhonga lo I tātou telefou o le nei tai ao. Tala whiwhia leu whailo mel malo New Zealand. O le ata tala le tātou sei. Ia o whawhonga mai la le nei tai ao, ia o inisi o lo wa ingo fio mai, ia po o fo I o lo whawhonga mai, matua fia sau ai New Zealand. Ai tele fia sau toi alu, fia sau mai nofo ai New Zealand. Vai la tātou kuota por se ile la amatalia il masina fau le aso tolu o ke topa. E tau le aso lua o Novemba. E whawa yaso le la whaile se aua la te whatuai. Al whainga lalu se, e tele toi alu lo visio ni usila me se form, po se pep whatumu. E whatumu I lunga o le website ale vanga lea e whaia pepa ni usila. E le fwoi lava wa ele tātou ofisa po le alu website. E o le whailo atu fwoi le mono tu silfia. Ua mawhaio na whaatumu, pe e mawhaio na whaatumu e seisi o lo a inga lau pepa whapeo. Whapeo a ua tele I loa tele whao ngāia meo pinga ofso te inga. E mwhaino ofso soni seisi o lo a inga. Ia e ei fo le vaenga whai loa I po ai lea na whaatumu o le pepa. O le wingala, ia o le ngā luenga e whai whatasi. Ia mo le vaenga le uta I whasfuru ono tau sanga I lunga. Ia piu le anga waa o tau se vanga nā whapeo le tamala u whasfuru ono tau sanga. Au se o fale tua lafto alufu tasi pe to asfuru valu e po to alufu lua ia na mafai le tina o le ainga fa tumu le fo pe anga va le tina o le ainga ia maua mai molo wa no e pe lima sfuru foi tau sanga lo se fu al tama ia al tina lafto alufu mo tupu pe to su mo tupu la anga va le tina ia ai afa pe fo le ata o le tama la o fast food fa tau sanga ia so fale tua o lima su mo tupu pe ono sfuru fai foi fa tumu le tama o la wanga va ai ia e to tele tala pe umar tatu telefone o ta pena mersunga ta se ia malo ta se ia usmel fa fo sa fianga I tatu to e feilo ai sai si fa o poponga le neu tu se fonga le no moa ala ia na telefone mai Samoa. E le whaatasi atua le fionga le minista o le sio manga ma puna ofa le natura ma le vaenga le turisia Samoa. E se fontanga minista ia tunu e se funmal fitu na awai le sa whaatau te ei fiti. O le fontanga le nei a minista o le sio manga le Pasifika e sanga tilo I pe le ngata o le whatua uma atu le COVID-19 fulwiva. Ai o tapen penanga le malosi wha al tama o ainga e tilo ai awala e tale tuai lu I tau, o swinga o ngongo le tau, wa awhia ia tunu ta wā tia al Pasifika. E le whoresanga a le whionga toi susu le whontanga ia minista, na I fofola tuita ia la sa moi mo ta pena iai, o le wha malo sielo le tupue, o le loto I whale te tonu a inga manu mafio anga, le fausia le opolo keti e meise le tūlanga I tau wha atu anga, e wha malo sia ele tūlanga tau le tamau ainga o ainga te tasi. Ena ia le wha popole ina pea o mai ni mala wha le natura, sau no foi toi susulu, e o foi le whainga malo la tau, e te tau peona sile ma whifurisa ele tūlanga o lon tamau ainga, ena ia fitu na ia tāra whia ngai mata penpenanga,
mo le ono a fia yo le atunu o ni mala fa le natura e tu lai mai i le lumanai. O le tu fata singo a fia nga SS mata penanga atunu e se fulmal fitu mai o lato Suisa a wai. O le a fatu e se reporti tu fata si e tu inatu i lumo le laulawa fono o le fontang tele atunu o le Pasifika le o lo tawa o fia i Australia le vai aso nei. O le fontang o lo Osuia o lo whātupi na mai matanga ruenga o le vai fafo a Australia ma New Zealand. Wa toi tau nui Brisbane le tamai ta i tau sala o le atunu na manu malo le pale, le tau sala Samoa Hilani Perol mata opu kurupu, e le tu mamai na le tosa yete le tau sala Samoa Brisbane, a inga woma e ka le sia, e na wafo iatu le latu teine tau vā, ma le pale le tau sala Samoa, masau ni ai le sa ilingo se tau sala le Pasifika. Pei tai ua ia tu se fe au taua i lana o ngā sa o au inai o ia o i Samoa. E na ua ia sia lea o ngā tūlanga lua mo taa. O tu ina tu ele tama i ta ili wha malosi yalo mwhanau o lana o ngā. A fai e fi a vea i lato ma tau sala Samoa li lumanai. E a fi nau ma wha maoni lea o ngā. Ma tau au si pea ina ia tau nuu a lato moe mitinga. O le aso tau nuai li tau sala Samoa i lana o ngai mo taa. O le aso le sa wha manatu i nai le tā ua tau mawha Samoa. Ma wha malo si ele tama i ta e na ia wha tu maupea lea la ngona i mātua i le ngata i whaia onga. E na ia sila fia pea e alom whanau o le atunuu. A la tau lava tau mawha te tau e tāla fia ngai. Ma pāleni ma soifua malo loina. Nai lo mea ai awina mai atunuu i whafo. O le luia heilani mo aloma whanau lana onga le Motaa Primary School. E matua te lele mawhai o na veila tō e pei o ia o se tausala Samoa mai whapena fo i le tausala o le Pasifika. Ua sau no manino le fionga le whongwhitalai o le monta, papali ili o ta euma se pau. E au lava na mulmulta ia sana whai unga le foa, whai unga mai le wha masinonga le toe wha e lea ma toe wha fo i tiute, o whaipule to rua na wha malo loe lanta i le lua se funma le lua vaiaso. Le whaipule mai le pao, le taitai fo i leo le vaing wha opo whai le JPP. Ma le whaipule le tu malo wha la alwhanga o whale ata numere tolu, o le whailau tusi leo le vaing wha opo whai le JPP. Le ala le pule rimoni a yafi, whai loe papali e, o le whai unga ma le whautuanga ma le wha masinonga, e leo yeise no tanga e te tau waina tau fie la o le wha wa wino la tiu te whawhai pule. Pei tai o le tūlanga i o la te tongi, e leo la bea mai ai i lea whai unga a le wha masinonga. O tuila epa ma le ala le pule, na mata tu ese mai o la to finga whawhai pule le pāne mene, mai lea sa lusa ma le whao me, e whato ato e wha fo i le wha masinonga o la tiu te ma te wha e le pāne mene, i lea sa tōru se fulu au kuso. Ai se whaaltala noanga o tō nai al teitai o le tua ngai ma le autu stala, na whesili ngie le mata opu lava le nei o la totongi, ta ua tuila epa, sa i longa e toi asias foi i le whamasinonga. Wa te ena le vaenga o tūla fono le malo o Australia le tālu sanga Samoa, e le toi whaafo i maile se tasi o tamali o le antunu i a tala le leipa aunga, e tūla i le whamasinonga Samoa e tali tua inga, e pe o na sana la wai lunga o pengta wha i langi teimi o sola, e wha pe o ia o se tasi o le toa wha lea na tua ia, e tau pulpule ngai tangata vale ina lea sa ave mapale mi o lea tunu, tui la e palu pe soli ai sai le malia le ngoi. E te le vaenga o le talo sangan tu inatu i Samoa, e leo wha malia ina le tula fono Australia, mai le mawhai ai o Natalia. O le mata upu la vale e tasi o lo tali tali ai male le paulo, ma le mai whai o sosione, e le teimi a mataita walumanga o le mata upo. O tau alai lei loa to a wha iai i la tau o lo tua ia, wa tuli neilo na wha asalanga i tan malala mo le lima tausanga, e na ua ia i o ina o na mo lianga, ma wha ai loa ai o tala lei paunga, sa awina mai iai se le ni ia te ia, e tutongi ei lo na wha tino i no le tau pulenga, e wha o le maliu i le sa ave mapane mia. O lo tali nei se aso e toe vana awe le mata o pui lumo le wha masinonga maa walunga, mo sona tau nu unga le lei. O tala ia mai sa mo manuia ni yaso le tātou tinu,
whasoifoia. Talo flava le whapoponga mo telefon ma le si ufonga le lau momo le nei tai ao, luas fululua o se te malua fe lua. E lua visa mo le Pasifika ua toe te talaina nei le malo New Zealand, ma le whaanaunanga e fsoswani, e whaato o te lele numero tangata whai ngā luenga, ona o lele lava tangata e whaatino ina ngā luenga ese i te tonu o le atunuu. O le masino o ke topa, e toe te talaina i le quota Samoa, whaape ma le Pacific Access Category, le ana whaamaloloina wa fia le lalangi le COVID-19 fuluiva e whaia le sei i pepa talo sanga i la tona whaaulu ma mawai le avano e talo sanga i mole nofo mau i New Zealand na ta wale minsta mo whemalanga inga Michael Ward o le ama whaiuno o atu le 5 feiva se lau le au whainga o tangata e avea matangata nofo mau i New Zealand le isi lua tau sanga o lumanai e ala atu i lalo le Apollo Kalame e to afe se lau tangata Samoa mai le ta isfulu valu i le ta i fulu 5 tau sanga le March tua e anga vaa i lalo le sei po le Samoan quota ai lua se lau 5 mo Tonga, lua se lau 5 mo Fiti, fitu 5 mo Kiribati, fitu 5 mo Tuvalu i tau sanga taitasi na sauno o le Minister. O avanoa i 5 feiva se lau mo le isi lua tau sanga o lumanai o lo o au fia i avanoa i sale i wha o ngā ina mai le palota. Ia safa le au ngā ina ono le COVID i le lua felua sfulu ma le lua felua tasi o le quota Samoa le amata tatala ina mai i le aso tolo o ke topa e o atu i le aso lua o Novema. O le awai New Zealand i whaatala noanga mō le Pasifika le e tali malo ai le United States e tala noa i whisosoni mō le Pasifika i whaawhianga i mal whaatuptupla ia o le sootanga o saina i le nei tō langi e tō sema se fola sanga loa ia le whale pae o le polo kalame po le fuafuanga fau o ta o le Blue Pacific Initiative sa whaatuina le masino uni mai au fiei Australia, Japani ma Britania ai sui whaanongolongo initia i tutono le whaalapotopotonga wa mua le whonutanga au le itali malo President Joe Biden ita o le Pasifika i tutono Washington le atali malo le whailau tusi o le United States Anthony Blinken i le Blue Pacific i New York i le aso atai au taimi New Zealand au whaangasolo i le whono malo au whaatasi o le tauvanga i le vao le United States ma saina le Pasifika sa whaatuptupla ia i le nei tausanga ina ua saina se malilienga mo le puipuinga ma le atu Solomona ma whaatula i maini lapta inga i se puipuinga whaamiliteli o le ai ia vaenga o le Pasifika. O lo awai fitafitani usila i se whaataita inga tele whaamiliteli o lo ufaiei fiti le exercise cartwheel le ai au fiei fiti Australia ni usila ma Britania e ngā lulu e whaatasi ai e whaamausali le lava tāpena mōni ngā yoinga whaamiliteli whaatase manisi whaafitau le tula i mai le Pasifika na ta ua i se tasi o taitai awala militeli ni usila. O la lātou matawhaioi o le ngā lulu e whaatasi maisi vaenga au, ma i lātou uma oni vaenga o le Pasifika, na ta ue Major Antonia na kauna o le militelia fiti. E whea ngai malo o le Pasifika malu i tau e mo mieni whaatino ngai tutu whaatasi ai vaenga au. O ngā yoinga whaamatau e whea ngai ma le Pasifika o whaalawelawe whaale nātura, whaapei whai ngā whaiva whaasolto la fono, manisi lava o ngā yoinga o lo utam whai e whaaleanga i nai, lenei tu o le lalangi. Ua vavena suia le tūlanga le Pasifika i le ngata o le suinga o le tau, ai whaapia fo i le tele o le pitanga o saina, le ua avea nei mātunga lunga. O se taimi momole talo mai le fie se fulo tau sanga utua nai, ua whaatino i se whaataita inga mania o onga whaamiliteli to o tele whaapea. I le Pasifika maolo o awhele to samal to olua se lau fitu se fulo fita, i vau matua mani no whanga i nuu i tua o le atunu o fiti. Sa whaasilsila le palemia Jacinda Ardern, se fuafuanga mo le Christchurch Hall, e whauma whaataita i te konolosi, o se vaengon tu la fono po ni a iei ngai au na mulimulita i e whaatino le sa ilinga o ni tali,
Moni whaafitauli e mai se lava mo masini komipiuta, mai fesosani atina intulanga saunga le mo, ilunga o fesota inga I upenga ta whailangi. Sa folfola e Ardern lea fuafuanga, whaatasi mal presidente o malo falani Emmanuel Macron, mai New Yorka, na tawe Ardern, o le whainga pa anga le vani o sila, Amerika, o le Twitter ma le Microsoft, o le awhi whaasoa I whaamatalanga I le vāo atunu olo o awhia le pol kalame, o le Christchurch Call, na amata whaatuina le pol kalame na o tupule o swainga whaatelo lisi. I le aso sifulumalili maomati I kalai stete, o le pol kalame ua atangia mai ai le toi whiangai o tangata e whaongaina komipiuta. Malola tau moli mawina o ni ngaio inga whaatelo lisi mātu I ai lunga le interneti, ma ua whainga tai fo I le au telo lisi. O na whaonga sese au nangai lunga le interneti po upenga ta whailangi, peitai e mo mia le whaalile ia tili o le whaasoa inga o whaamatalanga, ma le te konolosi e peona saunoa Ardern. O le aso eina le komisina mo au onanga le malo, ni la le malo I pule ina mawa ia ni tūlanga I le whea ia I ni kone karate. Sa tu ina tu isa kampania iei so tanga le minista mo mta upolvai fafo, na naia mahuta. O le kampani o kone sale ale ka awatia Services Limited po le CAS, le autu iei le suenga, ma o se kampani e ana I Canon Ormsby, o le o whaaipoipoa tu ia mahuta. Na tau sanga ina mahuta, o le minista mo au onanga le malo Chris Hipkins, whaapea ima le whaipula le National Simeon Brown. Le whaia leo se suenga le sootanga I le vao la lao au onanga le malo, ma le ka awatia Services, na sauno Hipkins, e le ise vaenga o ia mātau ina mai lea mata opo, sa a fie se minista I so se tasio ia kone karate. Mo au nanga le malo, ai ona o lea langa apea ni whaafesile winga le mata opo, mai au ona whaia iei se fofoma ni whaai unga. Sa whaai loa lava e mahuta le ono iai oni ona piitanga le mata opo, maolo o whaawau pe ona fesilingia, masa ia tala noa I le minsta, matusi ai fo isa tusi le masina nei, na te matua langolango ina le whaao o atol mata opo le komisina, mo au nanga a le malo. E silia mal to tolu se la wafela o whainga o tangata o kilani, ma al to tele lava e saute o sasae ma o ngā tutono le tu malo. O la tau tauli maina le tai tolu se lau mal tolu ta la whaopopo ia la tau teu ngā tupe, ma o se vaenga I sao whanga mai le Entrust, e tu samale iwa 5 miliona ta la ua tutongi nā tu nei, I tangata I ele so tanga I le pawa le vector, na ta wal tai fono le Entrust, William Keynes. E le isi taimi sile atona ta la whiangai, ua mawhaiona whaasoa I nātu le vai ngā tupe mo ai ngai o kilani e anga wa iai nei lo le taimi nei. E tailua se lau fitu sfultolu tā la vai ngā tupe o sao whanga. Mai le Entrust o le amau e tangata e whaongaina le au nanga le vector, ma le isi taitolu sfulta la whaopopo mai le vector, mo I la tau e fia maoni si whaamtalanga I winga le sao whanga, mai le Entrust I totono o kilani e mawhaiona la tau sa ili le upenga ta whailangi o le www.entrustnz.co.nz. Ua whaamata wina ma ua pipili lo tātou lalolangi. O se saunuanga le whaululunga o malo o whaatasi, Antonio Guterres I le fono o malo o whaatasi I New Yorka, ua whailoa I whaatasi te itai o malo, talo mai le lua tausanga o whaatino I lunga vsota inga whaate konolosi ona ole COVID se fuluwiva. Sa whaasino tono lana saunuanga I taua mawhewaiwaya inga, iau whiele taua lusi e whaasanga ia Ukraine, o whetaua inga whaiwhai pe le vao Israelum Palestina, lea fo isa o ini saunuanga isi te itai o malo. Sa whaailoailo la tau popole, I le suinga o le tau o lo o a whiele lanlangi, o le siiti o le tau o suau o le lava o tau mafa, o le tutusa o tamau ainga, o whaamatalanga se, o le whailonga lano, o whaamatalanga malaunga e whaaleo ai upoleita, o le soifua maloloina male tele o isi whaafitauli, o ia fono, o le tau mawhainga ina ia ngā lulu e whaatasi le lalulangi, ma e taatele le autu sa whaaleo e taitai, o le moomia lea e le lalulangi o le ngā lulu e whaatasi, i tala noa matali tonuina e le tasi le isi, a maise lava o taimi whaapenei. E to tasi lava tangata na mana malo I le 2.3 miliona tala o le bao ball o le poana po, mana whaatawina le pepa na mana malo, I le orewa Loto Plus I orewa I au kilani. O lo ofi le 2.3 miliona tala, whaatase mal tolu se lau tolu sfutolu wafe, tolu se lau tolu sfutolu tala,
mai le whailonga momo le loto. E to se laulua sefuluvalu na maanu malo le whailonga momo le strike, na mawaile ta iwalu a felima se lau lima sefulu tolo ta la. I ta alonga, na maanu malo le Silver Ferns a New Zealand i le awa le Sunshine Girls sa Jamaica, i la la ta alonga momo le na whaatau no uina le poana poi au kilani, e ui e le i mawhaio na malanga mai le isi to lima o nei le i maua la tau visa. E na alto o fitu tama i tai Jamaica na tau nuu whaatasi malo la tau whaia onga i le asonga fua le vai sonei. Mana o la tau wala awina i se tasi o tama i tai sata alamo mua i tau sanga utua na i la tau au leo lo o au mau i New Zealand e wha leo whaatasi ma le whaia onga o la tau au leo usilia ma le 5 tau sanga le matua. Ai whaai o le taalonga fitu sifulu New Zealand whaali ma Jamaica. Ma o le taalonga mumofo ile al tamaitai o El Temo mo le awani o sila. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Tātou telefona o le tātono riva i le tae o nei e toi mau 11 o e whaafonga i tātou telefona. Ma lo la vale mafuta mai o le was fulu valu minute ua te ene le valu manuia o ngal whanau ia o lau tua o ngai Samoa. Ia o le alua o ngā tātou ia i le utue mau fo na tua lewa o ngal whanau ia o le malo lo fo i leo le vahanga o lo whaira ngā luenga. Ia o le momoli o tamaiti ma tāpena wale o ngai ia manuia te lea o ngal nia su tamaiti. A mi o tōlo tāpo ia e na yo tō a inga m tātou umau tō a onga. Ia ele ia se matua ele tāpo ia o ngal whanau. Na mausa awa no te tala noa i nei nisi o tamaiti talavou. Ia malatua lao tātou ta māmati nā tau te whaiaranga luenga lea o le waipoa au ala whai tātou sosoni i tamaiti. Ia whamaile o le tala le tama talavou lea. E ilisi ana uo le o toe la tua i la onga. Ai te wala tu i la onga, o fia ala na uo. Ia ina ua maila na suenga whata i ta i la onga e pasi. O fia ala na uo, ia na ofisili le iai. Ala ma fuanga i le la tu i la uo la onga. A whamali tali e le tamata la vau le mai. Peia e le aise anganga wha maalosi o i mātua e tu lei maila na uo i la onga. So le upuna i whanga ina le motivation. O fa pesol o e mai tau tātou e tamiti no winga la utala o fa longo le tali le tama le mai pe o lona manatu e pe ia ele o yeisi anga fa malo si o matu e tu le mai tamiti ti le wo le ile ia o ma fu anga ile ia o no nga pula tamiti ti ia le fia o nga ele fia o e ava tu fe ale tala tamiti le o nei o na ia ma e talia e matu no fola yo mo fa pe vaila. O le mai tau me tamaiti pe isi anga wha maalosi a tātou mātua e tū lei tamaiti leo. Ia wale talina na umai. Ia, mātua. Ia, o le tele yo wha maunga wa onga le rea o onga o tamaiti. Ia, ua nei wha pēnā tātou tamaiti o wha longa mai. Whai ar tātou ngā luenga o le wha maalosi au tamaiti o lea onga. Manuia onga le iaso manuia fo i ngā luenga. Ia leu mai tau atu leu atu ua fo i Australia. Ia, alupo lato aso malo lo le wa amtalia na men tupu i poleston a stofio le vaso lente nei malo o le son fu le vaso fu tato aso malo lo ia mai tau wane a mese tato lo va ia nei matua o le au mai e ono tolo nisi o tautonga e mafu mai ono le aso malo lo ava pela o le tautonga o e le to ina polo mtua po sesi o tato e fai se aso le vaso le e mafaina to e tolo atu i tua pele tau nuu ia ona ole aso malo lo le aso fua e siaki le leila le meli pe la foatu pe vili atu seisi pe i meli atu ia ta ua tele le siaki le i mao seisi o i le tautonga ai le taunu siaki uma me ia tatou ia vai nei matua ia tatou uma lava o le fata malai i fata lo fatu tatou wompa anga lo mo mel tautu e Australia so se vai ngoli usila lo fata le atu po kalame le uso ya masoli malo soli ya lo fatu mo malai nga mas foi ya ata ua male auso ya lori tutasi faafetai ia mautou uma lava o loo mafuta ma lenei taimi manuia galuega matiutiala tasi tatou pese ia ona seʻi atu leo tatou nisi o auaunaga e faalauloa auā lou tou silifia
Wo o mai le taimi a se i a inga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a veroa I te malanga I me se I pele I ante oe. Pea e manumalo I whailonga ale DJ Sal. E lua whailonga I se ina I le whai unga le masina. E te anga wa ai pea wha tausau top up tolu sultala pe si antu e lafo I Samoa. E mau fo I lua a veroa pea e whaunga ina le click specific. E lafo ai sau tupe telefoni DJ Sal I Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua a veroa I mi se te malanga I Samoa ai to tongi le DJ Sal lo pasese. E ia inga ole dei wha bitoa. Malo faafetai lua sefulona minuta ua teʻenei le valu tautua siufoga le lamua pea no fai atu ana le la e lena vatu nei tatou telefou manaia le tala lea ma o loutou silifia ia tapena lelei ai tatou ia ua le faatumuina o lau pepa o le seʻi tusa e tono lua tausaga o le a faasoa le numela lea 5 selau sau o tatou tagata I fafo le laʻi le gatoga aluega faavaitaimi a le la mai fo le 5 se la I fafo to e sea mai ia ili se ile o mai ai le ifaia ia le foi la halu o mai tono no mela lea mana tua e le mafaina to alu le officer le o le immigration and New Zealand ia pia ai alu fo ia alu sili po le tono le website e fa nga fa tu moi e forms ne e mafai le tanga tolo ai nga fa tu mo lo form ai fo le vai nga fa ilo ai po ai o le fa tu mo ina le form po ai fo ia ia e tatalala I le aso tolu o ke topa. Nono winga o le vaso le la sau a ona tua I le aso ngafua. Winga to e lua ava yaso tatala lo le avanoa lea. Ia pe fias furuafe fo itanga Samoa le la apala I avanoa I e 5 se la hun. Ia ma nei o leva le umana o farisei. Ona le mafuanga o te mana o farisei. Ona le tele o pe whainga luenga le i le te mine. Tua tele le luenga I New Zealand. O lona winga, ele ai ala stanga tau lea whaale tonu I a wale maua uma pe whainga wenga. Ia sa huni fo I tātou nei, manuia mai lo tātou ai ngai Samoa, ia whailo pe whainga wenga. A wale tangata le whaalonga tā I Samoa, ia whaia o fuanga pe awesi pe whainga wenga pe ile ai. Wala mo mai tala I Samoa, ia whaalonga tā sto ina masiro matua, ia pole nuu fo. Whaia o ele tonu o mena. Ole vaso ne olo whaata ua ia le vava ai ani ale tele o fale tupe ma le tātou tunu. I mene o tau whaavalea. E lea sona ualu ai po le lua vasta talu ai no ualu le bank. Se la tu lisi to ina o au tafa ia le lau leo te tu e whaila mta upu I le isi teine o fale tupe. Au tafa le tu ale to ina lea. Au pole vale ale to ina. O le to ina o fitu sumon tu tau sanga e lau vai.
O le tau whea tuari teine a wase lasto ina whamatala whamai wa whaafiana ia maua ia calls po wala au atu ilana telefoni. E ia ile tupe le fia tu utona o lana account po lana tau ngā tupe. O le ala ua le nofo to ina fale ia tātou suinga lu tātou ia whai ana tango siaki lau pāle ni nunga lau telefoni. Ai o le nofo lasto ina fale wa ele mautonu pe whawhiana whai. Au halu atu ile fale tupe. Whai lo tenu fale tupe ia. Sto le lo sela au te pole suru lau kāre masini o mele pinsa isiaki. O te alwese la ele i maua le unga. Ia e whamele to ina o vidi so o te lea tu tangata lea. Na whaile ili whau tuanga le teino le whale tupi. A tali atu al tangata lea tu uilano. Awore tauta, awore tala noa fua iai. Ia le tatu matua tausi fo ile le whale. Pe fia le tangata wha pe o vili atu. Awore talia. A whai fo isi il telefoni ilunga. Ia toi tu uilano. Ia peio, lisi le vaenga e whamanatu wa o tātou whenga luenga peo ilea. O ngene o tātou mātua tausi po mtua tausi na o la tau le whale. Ia e whawhitai mtua tausi e whalongolongo mele tātou litio. O lea e lapata i atu la tau po lea latu lava lapata inga. O lisi au vaenga e mai tau ina foi e fia tele ulu whale i to tonu o whale. O nei tātou tangata. E fo le mena tupu e isi a inga sa mātou tala sa wha soa le mta upune. Se tasi o latou teine tala vau na vavae mai Samoa. Ma le tua la le fau mai ni usila le teine. A le o whainga luenga. O lea la le teine le whainga luenga po. Na o ia la le whale le aso lea. E whate ia la ia le a inga lea. Ina ua latu ia le tutongi o le teine. O lau ato ese atu ele limas furuta la ino na pei. Watu leisi tutongi. Wato ese vo limas furuta la ino pei. Fesini lo ia ina. O lea o whea ele limas furu lea e. Ai whatoa whamatala le teine le, o tangata na watu e whaatau atu o loa fo i e. Ia wanofu ai ama saini a iama, ia o lungo le malamalama, saini se ia lea. O le mela na whai, na tau mawhai na a inga le whafso, ta ini kompani nu ngai au kila, ni leo mai lau whaatau o lo loli fo i e whiwa iso. E whaalea o ngai na pe kenso, pe whaalea o ngai na le korikarate le na saini. E te lola, e peia e whase lau mona tupu le tau le olo, e peia e tonu se lau mona tupu na ave le kompani, e leisi olo, o no le wa kenso po ufa leo ngai na le whiarai. O leisi le vai nga le whai tangata ne whiawa itu iso lu whale. Na ulu whale a ito tonu e tau mawhai a ia e saini. Aua saini a. Aua le saini a se pepa whapena, tasi al tala whai ai, ma lia wa utele i loa whai le mena. A e stoi o tau se taimi, pe aua fo i e toi sau. Wa le tau whamtala atu, ai tango neva ai le tau leo langa leo tato iei. O leva tene na whai e tangata i mai atama mai tangata i whai e whatau inga ne. O lesi awana lau te whai a, lau te amai e ia o ele au whai o le tupe te tongi ale vai aso. O whata inga le telefoni. E tele o vai le telefoni, na o le hata le te vai e. Ia no mai lo le whapea vai, na o le se fulu tā la te tongi ai le vai aso. Ai e na nae la wanga ia le au whai o vai aso te tongi ai. A uma ela le sfuruta la le afa pe fata usanga. Le la tongi ai. E whaingo fiena e ona outari le sfuruta la i vai aso. A ole umi e tongi ai te tau wana whata ua tato. Le la tato wanga i kirisi masimale tau sanga fau. E tele i fo i whaala wiloa wha pea kompani. A sa ue lima ta la pe sfuruta la pe. Lua sfuruta la le pe meni po le tupe tongi i vai aso. Ma le tua le fisili lona lua. Ole ale umi e to tongi ai. E iei fo inisi o loa e whaatau, e whapea mai, e interest free mo le sifururua masina. O le oloa lana, maa nai ato tongi tono le sifururua masina. Ia umane sifururua masina, i le ise interest po stupe tului, i e te tinga ina i fo i tongi. O mea tau tupe, maa nai e fo tatou whaasoa ni tai au. O anisi au wala o i loa o uia to e lau tau whaavalema, lau tau whaase, vini mai tatou tala noa. Ta uam ta upunei a waole. Tasi lea vae ngole manu lau tia le si ufongo le lau mua. Le lapata ia o tātou tangata mai le au tau whaavalea. Tonu wanu lima lu o whaatasi, tonu wanu lima lu o whaalua. Ma whaina e vili mai e tātou tala noa. Ia o nā maua fo ileo lava noa e whaasoa ai. Wale tā ua o nei vaenga ia. E lapata ia e do tātou o tunu. Tonu wanu lima lua o whaatasi. So o se tau whaavalea fau e maua vili mai. Ma nei a tele nei vaenga na ia wa o le tele o tātou whaamatalanga. O le tele o whaamatalanga tau te maua, o le telefon na o tātou si le fia. O le, o whainala utala ina ua ese mo le whale tupe le aso lea. No va ia le winga mo mo le tangata matua mo mo le popole.
sto ina le fa tu te vai le sela a o te lima o fefe vole a tangota o mile pin nampai te vai tu te ona ya ma fu mai o ele o mautonu fo sta mam tu ale ele o sa molto ina to ina palangi ale o fa mtala tu molo tu si fia e ia tu pe ie vai le tato malo le tau le living payment o le mau le faalinga le national e fa pea wa le umala song fua lea umala vaso lea ona tua foi toi mau ele stupe o le tongi muli na o le tonu se lau lima suta la foi le fol al malo mo la to uma o le anga va ai ia o la matanga foi masina foi toi sa wa ile si va ngol tupe le ona umai lea fa mo ngam foi numero ye e pea male e tele tupe le alu itangata ye wo fafu o ngai le leil fa tu nga le system po le awala le no fai el malo ma le ofisa o la fonga tongi tupe ia ilo ni me fai ngo fie ia me ia pe fai ngo fie fo ila mai tau e ia ila to le u maua no mai I mo me pe mita fai nga luenga lala u to fo ila to tunu ala mo fo ila to tupe le io ala won no fo fafu ia fo tangata ia ni usila ile o to no fo ni la won no fo fafu la foi la tu te maua le tupe lea. Ia afa peo maua le utatonga te Australia. Tu ofo ia utou ele te fa foi me tupe si mato tunu. Na ifa fifianga le tai ao, ia tonu walu lima lu ofa tasi pe a e fia fa soa mai. Il tatu leina ile nei taimi. Ia e la tasta to pese. Na pese le wa e sauni mai ai, ia o siva sa mo mo le pese le coconut band. Smell fa fo. Samoa, sei atele o mai vasa. Na ona o fa apa ia tuna mai na de io una amoa. O feo io Samoa lenei, mono ua fa afia fia. E mata no nofo, e ole upu mai ana. Pe alo faiva I fia fia ia mata alia toe ata e gauia I sololo tino ia vavai. Luelo ulu e te ono me ai, tuli mata io mata I tana. Wa amane ene e auanga, sa mamalu o Samoa mo o sila atu. So ia la vale fetu ia la, ae tura I mai e sa. E a mulo uloto, la fuane I mala e au mai a. E au mau whaangatanga, e whaamasa ni e tupulanga. E lilo ala o vai, ae feso o tai uo mafa. Tapena mai ai ale tau aluna, e fia ua la taona uma. E le I lava, fulika ngase mai le atu aluma. O moli atu o le whaangalo, le tāpua inga le wheeko. O lo sao taua, ua maua luka I le aso. Pe alo whaiva I fia ia mata alia toe ata e gauia I sololo tino ia vavai. Luelo ulu e te ono me ai, tuli mata io mata I tana. Whaamane ene e auanga, sa mamalu o Samoa.
Ia le wei tata wala unaina malo so ifua talofa. Sai fua mani atu fui. Wa mai ni. Alo leusu. Malo fo so ifua. O mataya. Ia, manuia faftai. O ia malo benina. Sai foi tai me a matai ngalwin. Ia malo lava ta pena. Ia, tau no mai. Ia, o te fia fa so atu mele o le tau fa valia. Ah. Ia, a fole ngoa. E masani foi ona tatou vili ia matou nei no foi fale o le housing a. E vili ni mea voi ni maintenance a. E te ia tau mai le aso, tau mai le taimi. Io le lata te fata tali le aso ato. Ia istanga tai o mai e o li pea isi fale. A sale dress. E o mai pe va mai ia o te sau li pea le mea lea. Ia ona sa fisili lole ia le faitua. O le ale mea le te sau li pea. Ala sa o sa tavili se mea voi le li pea. Se vai ia te foi tavale tanga ta fainga luenga. Ia, almana ia lo te tu ma toi fai ia vifona pepa se e te tilo po ia sa o le sa fa so ta i mai o mai. Wa i sa ta fa pena sa o mai fo ia sa ia e sia ki atu. Fa o se le address se ia. O le ID fo le mea ta te fisilia i o isi ai o mai le ID. Sa o. Ia ta te tu le ia. O no ta toi fa so ta ia le o le housing New Zealand ne. Tangata ia tu li mai. E to siaki fo ma to fai e mai IT ale se IT le faina inside to no lo ta fali sa ole le ia e ta fo na mata la e se ta so atu no i to inga tanga ta fa pela wala e o mai o ta to lo ani me vai sai me o mai fa tanga ta fa pe ia lo ma so salo ta o to siaki le tanga ta fa pe o mai wala so no mai ma pepa ia ta mai la ni nei tanga ta ma tu fo le ia ta se lo fai to inga me fa pe ia ta sina tau whavalea ia te awaia o tau whavalea mea lea te lo atu se sele address o pepala au mai sili aku le IT ia le IT ia ta tango atu e tuli lea ia o le si tau whavalea ia te au ta ilo ai se sipo o mauai pe wha tolu whaafana lafo mai le tusi ia te au e lafo mai le atu no Indonesia o se urunga li te longo se urunga li fai pisidisi e la fo mai le tangata fo mai o io le lo ia se lau miliona le trust le urunga li fa mai wa fioti la le tsunami talo ai nei po lua fe mal fa e sa fioti le urunga li sa fai la sa fe se la wili le ai se se la o le fioti uma mal la fa na to alua sa mai uma le tu se famta la uma mai ai te wa ia te whaafana la fo mai pe tai lua tai ta sanga fa to la fo mai le tu e fai ma la fo mai ta tamati ai fai mai la le loia na o e ale tangata le ma to te su ea o se mempo le a inga le e fe so tai ma le nga li le la ngola wili sa tu si a le o la fana o se o la a inga ave e vai e le wili le ia mai na mato mawala ia i lungo ia o ele fai ni Facebook la utala moni ale ave mai na mato mawala mato so enga na o al tanga ta mo te mawa ye te fai u fa ta sima le ainga le e lo tu fe to atia ia mo te le fai tupi ai ta o mai ama le i meli
Tau mai male ngō le tangata e lafo mai tusi o ia o le lo ia o le bla 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 mea umawa pēnā e vilim whafso tai lo oi. Tango toa awe tiai. Le inyo wainga le atunu. Tasina tau whawalea ia tia waio, tau whawalea mea lea. Awai te wanse te whafso ta ia lo atu ainga tangata whapea ia. E sili uma mai ia, ia o la se imele mawai o la lau telefoni mea umawa pēnā. Ia mawaha lea atua. Ona ole tupele tau mai ia. Se lau miliona. Oka. Ia, a ole ata te nofo. O la ata te mautinoa. Ia ele ino ta ainga ia tunu whapea. Moi. Longa tasina tau whawalea. Ele o sahulungo mo mea whafsota inga i o neo na po. Ia toi ngā mewa pēna. E la fo mai le address. An meo teo fuai. E la fo le mai ai lo address. Tusi mai malo ngō whapea. Po whawhena mau e nei tangata. Ia o meo tangata pota whapea ia. Matala i tātou. Ia se au le whaasoa nei tai au. Ma lo an matala i o le sona tā ua na whaasoa mai si le fie fwoi le tunu. Alof te atu. E alof atu. Ia tātou. O le si whanga mana ia le na mai istina lea. O le tā ua mo meo ngā luenga e whaia e au mnanga nei e awa tainga o le te vilia ia po wai lava le tangata le toi whase ngā luenga e lau whale. E awha pēla na matua tausi le whale. E tā ua la le iu le tangata fo ile malosi i tūloua e wa ia le tangata le whaia ngā luenga. Ta ue le teimi whitau le teimi mana vai po le teimi tua o ngal whanau peo se ngā luenga e whai e le palama le po le whai mōli po le alawa se vaenga o le whale. Afa pea latu tangata le teimi. Ta ue le teimi e te tauna latu ai e fua e latu ai e isi tangata le whale. E alu atu na matua tausi le e. Ia e whai ngā tāte le mo ia. Ia, pe yo le si na vaenga e mana i fo i longo atu. Ia, ma loso i fua le si tata walau talofa. A talofa atu tata walau? Ia, se fo Manuia. O fo? O ia, tole, ma loso i fua. No, nei pawan me le fi fa sa. Ia. Nei o ma ko le waso ma ro lo mi. Oi, sa. O le fa manga kuinga fo o le maliu fo ia le ko mai kai au le si ma ko so ma ro lo le pu fo le a melpongi le EFL. Oi, tu ma lo mo to ta. Ia, o ma ko la le ngal ko bo so ma ro lo. Ia le au ke fainga ruenga. Ai le fa pio ma ko malo longo se menga ko pula skofio ka ke ya ko se menga ko pula so ko ko ia. Por me te fai lo ko go inga kama e. So e uso fa lo wa kama go inga ko lo ile. So o ma papia talo fai si la ufali so professor me o la fie le temi so su etele tangata fast fies for miliona tangata Australia des u si la ufali. Oi, tu foi me le fa sa o misio ina tona. Ia ngai do ko e si la fia o ka po ai ma fo mo ofisio ka po ai fo ngol ka alo fo ngale le. Ai wo solo de fia ma fa ma li le fia file. O le merge o le ka alo se fu i va nga fai. Lengo nga ua lenga sau le site nga ngau le vai o skamo o le ka unga ke ranga ma ka ku o sa mo le ni na ngau le vai o le second five ang New Zealand lenga ko ko kasi na li sa mo no ila Australia ia wa no kamisa mo nga fai o fulu i van para so le o sa mo le ni na le locale spe locale na fai le vai o le ni na Tamai fa ia swing. Ia ingara nga fo ia ro fia nga de o fai uma mu le fadi. O le kaui nga ka longa. O le simbe. Afa to ka ke festival ke mara mai kula fongo ka ikade le polo a. Ia mon. Se konge ki ke ko. Kai mi uma o fa me mor kai ia an me nga fai. Ia la nga pula ala ke le kai fongo le ki ko le nga ki sa va di va di o e mo e lenga ki. Ah, va ke mi ke de nga o le iso. O le kulanga le oe fa so mai. O le foi, o le sta fa vale o le mele o melu o ma ke ki a fa ka online. Mo ta o e. O le e lo ke nga sa u le o ile lo ngai. Nga sa u le mo lo ma fa fa o le o manga o se ka vale fa mai
ai se katila fa mai manga fa kau se ka vale second hand ngol market ka manga ia foi fa kau ka ver ka ngo fienga ai se se la u o le mera nga ma nga ia le nga su era ka vale ma ia ka vale ngol ma o le market kia ngol le fa online e fiku waser ka or ka vale o le mera wa ku o le ka fa vale usa wa vidi mai ka ngaka le wa fai wa message lolo ka se nei ai manga or ka vale ia afa mai ko kele ka ngaka yo le upu le ufa nga mai so mai ko kele ka ngaka le after ka vale le manga o la nga ia e ko kong ya ku le afa le o le tau ka vale o le mea la umadi wa lakir ko vidi mo ka se nei ya fa mai makio piki mar ka vale fa ku po fe mo wa ia ka mai male fiu fa mai le la ko kong ila fa au ke kong ya ka o su ia le su i o va ai nga kong e dola ia ku ma ke akule tres le se le tres fiu e ko e vili wole ko e kali menga la wo fiu fa me ko nga ku aso le wo fa ku ia lo ka sende le wo ma ku le wala le ma ko e piki marka vale ma kong i dola le food price ye fiu so ia va ai la ia so uso le si menga funga le manga ia ma fo nga le ko nga menga fa ka mo ko o lo ia a o longa ponga la nga ia le menga la ka va le nga pi la e manga funga le ko nge ku le afanga ku le dress le ka o mai e ku le se me ma le ia le we sa o tele te tatu lo fanga ina ia le melo le fai o fata o inga lunga pe no so tainga ma le ia fa melatu ia per ku la nga ka fa so ko wa ka ke kilo fonga le ia le ko ke le ala ka manga ngo mai fa te nga i dungo market online sa ia malo fa te ia tu mo fa so ma tango fie alo fatu ia mo ia fo le ia so mga luega ia le ia lo fa ko fo ia i ka manga wo nga mai fa le fo o pole le la fa le ma ia mo ia eso ia te voy a va te voy a me gustaría
wai o mao tamalawa o fale sama fale a unga no la pitanga le bebela o le la matangi mafa Tapesila fai o le la au ana fanua le tama ita itau uli masao Samoa le ingoa o le la au tau le fai au ngā male la au le faa tonu ai le whanau le la au e tonu ai o mai a fai wa ngau ole la awe fai ai la e ole tau sala wala le le ole to o male fue tau si ai lo no pole le a o Yesu male fa ola tanga na mole kolu se a moi lunga ole maunga ole la ole na tato mawai sa olo tunga Samoa silo la lele o la ufanu ala nula wabala au mala o la awe fai ai la papa o la awe tai suba o la awe tapu ai la uafimo me atau mama Tau fio file ele ele e a toti munga tele kola au fai vai au anga singa se leo que se ne lo mana vaina le la awolo oia kuaina sua mai tau mafaula au fa atu teleina Palifianga le tai au malisunga ia pestadio tuana i le tā ua o la au yo e tele tua inga la au maona tua o ngā ia ai siri ale la au lea na tā ua le whatupese ia o lea sa tauro le tātou li tātou maua e le wha o le tanga o le tala le leila lea mo oe o le tala fia la lea mo tātou o lea ua faa lea o ngā ina le malo Samoa le test lua su fai tu la hei leva o le tamana o tau atu tala lea o tuaina maua mai lea la ua maua mai ua ave sea nei le malo Samoa ai a inga leo le lua su fai tu la o le test au e le malanga i Samoa lea ua alo ia mai pe o le tala no mai so i pāle mia i le tai au nei ia uala ia sa uni leo lau malanga fia langa fia le toi fa lave ia me o test ia tātou alu taimi po pole le tangata malanga alu du tupe me o mawha pena wa ai lau vaccine pass e ta tau wana lo lomi le tu ilau ato nei te ua whai nei lau malanga wha mauni uman whai utu i lua ai si utoi mata atiri i whasa launga po o sau ai ma le vaccine pass pe wale au ngā fo o le test luas furu fai tu la ua le o toi mana o mia ina. Mo le vana vese Cook Islands, mo le vana le toi ai. A le fatu ave ese tātou. Io, mana ia tele tala lea, ia tausia la ia sao, ia pe sao mauli lau malanga nei, ia vai aso. Mo to umala le uman fatu langa le appointment ia le fali test ia, wala te pole. Ia o le umafai nei, ona fa leo nga ina. Ya, tapena fie la yo malanga, maluia la malanga, alu fie i Samoa, fa tali mai o ainga. O temi nei, tātou tala mai Samoa, ia elelei o lausi mai al fa fonga. Sa fianga i tātou toi whailua i sa isi whao poponga le neo tuk tuat se fonga le no mua, ala iana Talofa mai Samoa. E le whātase tue o le fionga le minista o le sio manga ma puna ofal na tura malvaanga o le turisia Samoa. E se fontanga minista i atunu e se funmal fitu na awai, lea sa whātou te ei fiti. O le fontanga le nei a minista o le sio manga le Pasifika,
e sanga tilo i pe le ngata o leo fatua uma atu le COVID-19 ai o tāpena penanga le malosi wha al tamau ainga e tilo ai awala e tale tuai lu i tau o swinga o ngongo le tau wa a fia ia tunu tawa tia al Pasifika. E le folasanga a le fionga toe susu le fontanga ia minista na i fofola tuita ia la sa moi mo tāpena iai o le wha malo sielo le tupue o le loto i whale te tonu a inga manu mafio anga. Le fausia le opolo keti e meise le tūlanga i tau whaatu anga. E wha malo sia e le tūlanga i tau le tamau a inga o a inga te tasi. Ena ia le wha popole ina pe au o mai ni mala wha le natura. Sau no foi toi susulu. E o foi le whainga malo la tau. E te tau peona sile ma fifuri sa le tūlanga o lon tamau a inga. Ena ia fitu na ia tāra whia ngai mata penanga. Mo le onua a fiai o le atuna ui ni mala wha le natura. E tūla i mai i le lumanai. O le tū whāta singa o a fianga SS mata penanga atuna e se funmal fitu mai o lato Suisa a wai. O le a fatu e se reporti tū whātasi. E tui nātu i lumo le laulau a whono o le whontang tele atuna o le Pasifika. Le o lo tawa o fia i Australia le vai aso nei. O le whontang o lo Osuia. O lo whātupe na mai le matanga o le o le vai fafo a Australia ma New Zealand. Wa toi tau nui lau whanua me le pone le tamaita i tau sala na maan malo le pale. Le tau sala sa mua hilani parol mata opu kurupu. E le tu mama ina le sosaieta le tau sala sa mua me le pone. A inga woma e ka le sia. E na wafo i atu le latu teine tau vaa. Ma le pale le tau sala sa mua. Ma sao ni ai le sa ilingo se tau sala le Pasifika. Peita iwa ia tu se fe au tawa i lana o ngā sā o au inai o ia o i Samoa. E na ua ia sia lea o ngā tūlanga lua mo taa. O tu ina tu ele tama i ta ili wha malosi yalo mwhanau o lana o ngā. A whai e fi a vea i lato ma tau sala sa mo le lumanai. E a fi nau ma wha maoni lea o ngā. Ma tau au si pea ina ia tau nuu a lato mo e mitinga. O le aso tau nuai le tau sala sa mo i lana o ngai mo taa. O le aso le sa wha manatu i nai le tā ua tau mawha Samoa. Ma wha malo si ele tama i ta e na ia wha tu maupea lea la ngona i mātua i le ngata i whaia onga. E na ia sila fia pē alom whanau o le atunoo. A la tau lava tau mawha te tau e tāla fia ngai. Ma pāleni ma soifo malo loina. Nai lo mea ai awina mai atunoo i whafo. O le luia heilani mo aloma whanau lana onga le Motaa Primary School. E matua te lele mawhai o na veila tō e pei o ia o se tausala Samoa mai whapena fo i le tausala o le Pasifika. Ua sau no manino le fionga le whongwhitalai o le monta papali ili o ta euma se pau. E au lava na munmulta ia sana whaai unga na foa. Whaai unga mai le wha masinonga le toe wha e lea ma toe wha fo i tiute. O whaipule to lua na wha malo loe lanta i le lua se funma le lua vaiaso. Le whaipule mai le pao le taitai fo i leo le vaing wha opo whai le JPP. Ma le whaipule le tu malo wha la whanga o whale atu numere tolu. O le whailau tusi leo le vaing wha opo whai le JPP. Le ala le pule Rimoni Ayafi. Whai loe papali e. O le whaai unga ma le whautuanga ma le wha masinonga. E leo yeise no tanga e te tau waina tau fie la o le wha wa wino la tiu te whawhai pule. Pei tai o le tūlanga i o la te tongi. E leo la bea mai ai i lea whaai unga a le wha masinonga. O tuila epa ma le ala le pule. Na mata tu ese mai o la to whinga whawhai pule le pāne mene. Mai lea so lusafu ma le whao me. E whato ato e wha fo i le wha masinonga o la tiu te ma te wha e le pāne mene. I lea so tōru se fulu au kuso. Ai se whaaltala noanga o tō na i al teitai o le tua ngai ma le autu stala. Na whesili ngie le mata opu lava le nei o la tutongi. Ta ua tuila epa, se i longa e toi asias foi i le whamasi nonga. Wa te ena le vayanga o tūla whono le malo o Australia le tālu sanga Samoa. E le toi whaafo i maile se tasi o tamali o le antunu i a tala le leipa aunga. E tūla i le whamasi nonga Samoa e tali tua inga. E pe o na sana la wai ilunga o pengta wha i langi teimi ua sola. E wha pe o ia o se tasi o le toa wha lea na tua ia. E tau pulpule ngai tangata wale ina lea sa ave mapale mi o lea tinu.
tui la e palupe soli ai sa le malia le ngoi. E tele vae ngole talo sangan tu inatu I Samoa, e leo wha malia nai le tula fono Australia, mai le mawhai ai o Natalia. O le mata upu la vale e tasi o lo tali tali ai ma le paulo, ma le mai whai o sosione, e le teimi a mataita walumanga o le mata upu. O tau alai lei loa to wha iai I la tau o lo tuwa ia, wa tuli neilo na wha asalanga I tan malala mo le 5 tausanga, e na ua ia I o ina o na mo lianga, ma wha ai loa ai o tala lei paunga, sa awina mai iai se le ni ia te ia, e tutongi ei lo na wha atino I nol tau pulenga, e wha o le maliu I le sa ave mapane mia. O lo tali nei se aso e tue vana awe le mata o pui lumo le wha amasinonga maa walunga, mo sona tau nu unga le lei. O tala ia mai sa mo manuel ni yaso le tātou tinu fa soifoia. Sa fiafianga I ngu tātou tue feilua I sa isi wha o poponga le neo tuk tuat se fonga le no mua, e ala iana telefo mai sa moa. E le whaatasi tue o le fionga le minista o le sio manga ma puna ofa le natura ma le vaenga le turisia sa moa. E se fontanga minista ia tunu e se funmal fitu na awai, le sa whātou te iei fiti. O le fontanga le nei a minista o le sio manga le Pasifika, e sanga tilo I pe le ngata o leo fatua uma atu le COVID-19 furuiva, ai o tāpena penanga le malosi wha le tamau ainga, e tilo ai awala e tale tuai lu I tau, o swinga o ngongo le tau, wa a fia ia tunu tau wa tia al Pasifika. E le foresanga a le fionga toi susu le fontanga ia minista, na I fofola tuita ia la sa moi mo tāpena iai, o le wha malo sielo le tupue, o le loto I whale I te tonu a inga manu mafio anga, le fausia le opolo keti e meise le tūlanga I tau whaatu anga, e wha malo sia I le tūlanga tau le tamau ainga o a inga te tasi. Ena ia le wha popole I na pe au o mai ni mala wha le natura, sau no foi toi susulu, e o foi le whainga malo la tau, e te tau peona sila ma fifurisa I le tūlanga o lon tamau ainga, ena ia fitu na ia tāra fia ngai mata penanga, mo le onua a fiai o le atuna o ni mala wha le natura, e tūla I mai I le lumanai. O le tū whāta singa o a fianga SS mata penanga atunu e se funmal fitu mai o lato Suisa a wai, o le a fatu e se reporti tū whātasi, e tui nātu I lumo le laulawa fono o le fontang tele atunu o le Pasifika, le o lo tawa o fia I Australia le vai aso nei. O le fontang o lo Osuia, o lo whātupe na mai le matanga ruenga o le vai fafo a Australia ma New Zealand. Wato e tau nui lau whanua me le pone le tamaita I tau sala na maan malo le pale, le tau sala sa moa hilani parol mata o pukurupu. E le... Toi wha talofa tol wha poponga o talafoma le si ufonga le lau mua mo le nei tai au. Sa wha awhilo ia le sosiofoma I Pasifika I New Zealand, nisi o suia siasi mai atunu o le Pasifika, ma o se vaenga o le tatalanga alo I o le fono, po le kone fere nisi wha al tau sanga le PMA po o la latau asosi, lea sa wha ia le whale mata anga le te papa I Wellingtone, sa o fie le wha atamao le wha la potopotonga, lo de tangi vao nuko nuka, o le minista o soifua malolo I nā fiti, Dr. Ifereimi Wakaina Bete, minista o soifua malolo I nā tonga, Saia Mau Piukala, ma le minista langolango o soifua malolo I nā mōtanga ta Pasifika I New Zealand, le fionga o Pito Sua William Sio. Sa awa iei fo ile komisina mawalunga moto valu, fa pia fo ile komisina mo le atu kuki, ma le whailau tusi o soifua malolo I nā le atu kuki. Safa au tu le asamu mua ile suwinga o le tau, ono olo avea mawha mata au pito te le, ile soifonga tangata Pasifika le taimi nei. Sa sau noi fo ile wha atonu sili mo le soifua malolo ino le Pasifika I New Zealand, mek poutasi I lea fono tanga. E silia mal se laua fe tangata au kilani na mau I masini po eata, o whaonga ina la tau telefoni, pele I whaia fo ini fuspa ua ta avale, I te tono masina e tolu. O se ripoti pitola tamaile o whaata ita inga, o ni itu ainga o masini po eata fowe lua mo le saunga le mō. Ini mangala se tolu, ma e iwas fulu no awhi la tau na whaonga ina wha asoltu la fono la tau telefoni,
i te tono masina e tolu, na ta ule waka ko tahi, e valu a feis tangata na maua lātou wata, e le o whaia fuspau a o ave le taavale, po i lātou e nono fui taftafa o ave taavale. E le o mawhaiona whaasalaina i lātou ia, o nei mo mia le swingol to la fono, ina ia mawhaiona mo lia, tangata e maua mai ia masini po e ata, o na uia i tu ainga e mawhaiona i loa tututono taavale, ma o se taimi mo o whaongaina ia masini po e ata i awala o ni usila. O lo whaongaina le waka ko tahi po le la lao whila wa inga ni usila, lea whaata ita inga sa ile mamao tūlanga la matia o le soifua o tangata. O na o i tu ia whaalawe lawe ina ila venga o le taavale, o le whaata ita inga mai ai a te sema, ai o mali taimi nei, ua tasi te se mali tolu pasene le numero au taavale, e whaongala tau telefoni, mali te se mali tolu pasene o tangata, e no nofo i luma, e le ini fusi pa o whaia. E lua visa mo le Pasifika ua toe te talaina nei e le malo New Zealand, ma le whaanaunanga e fsoswani, e whaato o te leile numero o tangata whai ngā luenga, o na o le lava o tangata e whaatino ina ngā luenga ese i te tonu o le atunuu. O le masino o ke topa, e toe te talaina i le quota Samoa, whaape ma le Pacific Access Category, le ana whaamaloloina ua awhia le lalangi le COVID-19 fuluiva, e whaia le sei i pe patalo sanga i la tona whaaulu, ma mawai le avano e talo sanga i mole nofo mau i New Zealand, na ta wale minsta mo whemalanga inga, Michael Ward. O le ama whaiuno o atu le lima awhia iwa se lau le au whainga o tangata, e avea ma tangata nofo mau i New Zealand le isi lua tau sanga o lumanai, e ala atu i lalo le Apollo Kalame, e to afe se lau tangata Samoa, mai le ta isfulu valu i le ta i fas fulu lima tau sanga le mātutua, e anga va ai lalo le sei po le Samoan quota, ai lua se lau lima sfulu mo Tonga, lua se lau lima sfulu mo Fiti, fitu lima mo Kiribati, fitu lima mo Tuvalu i tau sanga taitasi, na sauno o le Minister. O avano e lima awhia iwa se lau mo le isi lua tau sanga o lumanai, o lo o awhia i avano ia sa le i whaonga ina mai le pālota. Ia safa le au ngā ina ono le COVID i le lua whelua sfulu, ma le lua whelua tasi, o le quota Samoa le amata tatala ina mai, i le aso tolo o ke topa, e o atu i le aso lua o Novema. O le a wai New Zealand, i whaatala noanga mō le Pasifika, le e tali malo ai le United States e tala noa, i whisosone mō le Pasifika i whaawhianga i mal whaatuptupula ia, o le so o tanga o saina i le nei tō langi, e tō sema se fola sanga aloa i ale whale pae, o le polo kalame po le fuafuanga fau, wata o le Blue Pacific Initiative, sa whaatuina le masina uni, mai au whiai Australia, Japani ma Britania, ai sui whaalongolongo initia i tutono le whaalapotopotonga, wa mua le whonutanga, au le itali malo President Joe Biden, ita i ol Pasifika i tutono Washington, le atali malo le whailau tusi o le United States Anthony Blinken i le Blue Pacific i New York i le aso atai au taimi New Zealand au whaangasolo i le whono malo au whaatasi. O le tauvanga i le vao le United States ma saina le Pasifika, sa whaatuputupula ia i le nei tau sanga, ina ua saina se malilienga mo le puipuinga ma le atu Solomona, ma whaatula i maini lapta inga se puipuinga whaamiliteli o le aiai ia vaenga o le Pasifika. O lo a wai fita ni usila i se whaataita inga tele whaamiliteli o lo whaiei fiti, le exercise cartwheel, le ai au fiei fiti Australia ni usila ma Britania, e ngā lulu e whaatasi ai, e whaamausali le lava tāpena mōni ngā yoinga whaamiliteli, whaatase manisi whaafitau le tula i mai le Pasifika, na tā ua se tasi o taita i awala militeli ni usila. O la lātou matawhaioi o le ngā lulu e whaatasi maisi vaenga au, ma i lātou uma oni vaenga o le Pasifika, na tā ua Major Antonia na kauna o le militelia fiti. E whea ngai malo o le Pasifika malu i tau e mo miaini whaatino ngai tutu whaatasi ai vaenga au. O ngā yoinga whaamatau e whea ngai mal Pasifika o whaalawelawe whaale nātura, whaapei whai ngā whaiva whaasolto la fono, manisi lava o ngā yoinga o lo utong whai e whaaleanga i nai, le nei tu o le lalulangi. Ua vavena suia le tūlanga le Pasifika i le ngata o le suinga o le tau, ai whaapia fo i le tele o le piitanga o saina, le ua avea nei mātunga lunga. O se taimi momole talo mai le fiese fulo tau sanga o tua nai, ua whaatino i se whaataita inga mania o onga whaamiliteli to o tele whaapea. I le Pasifika maolo o awhele to samal to olua se lau fitu se fulo fita, i vau matua manino whanga i nuu i tua o le atunu o fiti. Sa whaasilsila le Palemia Jacinda Ardern,
se fuafuanga fo mo le Christchurch Call e whauma whaataita i te konolosi. O se vaengon tu la fono po ni a iei ngai au na mulimulita i e whaatino le sa ilinga o ni tali. Mo ni whaafita auli e mai se lava mo masini komi piuta. Mai fiso sani a tina intulanga saunga le mo. I lunga o fiso o ta inga i upenga ta whailangi. Sa folfola a Dern lea fuafuanga. Whaatasi ma le Presidente o le malo falani Emmanuel Macron. Mai New Yorka na tawe a Dern. O le whainga paanga i le vani o Sila, Amerika, o le Twitter ma le Microsoft. O le awhi whaasoa i whaamatalanga i le vāua tunu olo o awhia le polkalame. O le Christchurch Call na amata whaatuina le polkalame na ua tupule o swainga whaatilo lisi. I le aso sifulumalili maomati i kalai stete. O le polkalame ua atangia mai ai le leto i whia ngai o tangata e whaongaina komi piuta. Malo lato moli mawina o ni ngaio inga whaatelo lisi mātu i ai lungo le interneti. Ma ua whainga tai fo i le au telo lisi. O na whaonga sese au nangai lunga le interneti po upenga ta whailangi. Peitai e mo mia le whaalele ia tili o le whaasoa inga o whaamatalanga. Ma le te konolosi e peona saunoa a Dern. O le aso eina le komisina mo o nanga le malo, ni la le malo e pule ina mawa ia ni tūlanga i le whea ia i eini kone karate. Sa tu ina tu isa kampania iei so tanga le minista mo mta upolvai fafo, na naia mahuta. O le kampania o kone sale ale ka Awatia Services Limited po le CAS, le auto iei le aso enga, ma o se kampania ana i Canon Ormsby, o le o whaipoi po atu ia mahuta. Na tau sanga ina mahuta, o le minista mo o nanga le malo Chris Hipkins, whaapea ima le whaipula le National Simeon Brown. Le whaia leo se enga le sootanga i le vao la lao au nanga le malo, ma le ka Awatia Services, na sauno Hipkins, e le ise vaenga o ia matawina mai lea mata opo, sa a fie se minista i se tasio ia kone karate. Mo au nanga le malo, ai ona o lea langa apea ni whaafesile winga le mata opo, mai au ona whaia iei se fofoma ni whaai unga. Sa whaai loa lava e mahuta le ono iai ni ona piitanga le mata opo, maolo o whaawau pe ona fesilingia, masa ia tala noa ile minsta, matusi ai fo isa tusi le masina nei, na te matua langolango ina le whaao o ato le mata opo le komisina, mo au nanga a le malo. Ua whaamatawina ma ua pipili lo tātou lalolangi. O se saunuanga le whaululunga o malo o whaatasi, Antonio Guterres i le fono o malo o whaatasi i New Yorka, ua whailoa i whaatasi i tai o malo, talo mai le lua tausanga o whaatino i lunga vsota inga whaate konolosi, ona ole COVID se fuluwiva. Sa whaasino tono le na saunuanga i taua ma whewaiwaya inga, iau whiele taua alusia whaasanga ia Ukraine, o whetaua inga whaiwhai pēi le vau Israelum Palestina, lea fo isa o ini saunuanga isi te itai o malo. Sa whaailoa ilo lātou popole, i le suinga o le tau o lo o a whiele lanlangi, o le siiti o le tau o suau o le lava o tau mafa, o le tutusa o tamau ainga, o whaamatalanga se, o le whailonga lano, o whaamatalanga malaunga e whaaleo ai upoleita, o le soifua maloloina male tele o isi whaafita auli, o ia fono, o le tau mawhainga ina ia ngā lulu e whaatasi le lanlangi, ma e ta atele le autu sa whaaleo e taitai, o le moomia lea e le lanlangi o le ngā lulu e whaatasi, i tala noa matali tonuina le tasi le isi, a maise lava o taimi whaapenei. I ta alonga, na mana malo le Silver Ferns sa New Zealand i le awa le Sunshine Girls sa Jamaica, i la la ta alonga mo mole na whaatau nuina le puana poi au kilani, e ui e le i mawhaio na malanga mai le isi to o lima o nei le i maua la tau visa, e na alto o fitu tama i tai Jamaica na tau nuu whaatasi malo la tau whaia onga i le asonga fua le vaya sonei. Mana o la tau wala awina i se tasio tama i tai sa ta alomo mua i tau sanga utua na i la tau au, leo lo o au mau i New Zealand e wha leo, whaatasi ma le whaia onga o la tau au, leo usilia ma le 5 tau sanga le matua, ai whaai o le taalonga fitu 10 New Zealand, whaali ma Jamaica, ma o le taalonga mumofo i le altama itai o El Temo, mo le awani o sila. Talofa uia ma le si ufonga le laumoa, mo le nei vaenga o le tae au.
Tofia Samoa, Malona Malo, Uso Tofia Samoa, Lo Ua, Tulu, O Samoa, O Felo Tafa, Mai, Le Tua, O Meleanga, Ma, Tutano Ile Pala Pala. Lisa Lotonga, Ulu Malu, O Fair Air, Se Polonga, Wole Treva Ai, Tua Asa, Tau Sama, Oneana Po, Ua Vave Vave, Ufa Ala. O what's too cool, ele itutu, usili unafa lo ua tulu, o Samoa, o Felo Tafa Mai, le tua, o Meleanga Ma, tutano ile pala pala. Faasila silanga taua. E whamana tu atu ili mamalu ar tātou au whaafafonga. E iaila ua ia te tau I lalo le tūla whono le Broadcasting Act ta se hiva valuiva. E whai aisa u whaasea po o se whaitionga I mata upu tau I whaasalaunga. I lunga le Samoa Capital Radio po o le si ufafonga o le laumua. O loo au ili lalo le upenga o so tainga le pulenga o whaasalaunga Broadcasting Standards Authority psa.govt.nz. Ai inga mo le whaia o sau whaasea I se porokalame, e wha manu alia ai lau whaafongaanga. O loo au fia ai vaenga nei, o le ale taimi ma whaia ai o na whaia se whaasea, o ai tu ai ngā porokalame ma whaia o na whaia iai lau whaasea, o ai e whaao o iai lau whaasea mo le taimi mua mua, whaafitai lava.
fianga me sunga al setu fal moe vivinga ya o pulpesi o lupepe to munula le we ngol tato le ina le fianga la peptele tala ilene ya o le fa u lungo le titi sao ni usile so ifo Manuia la fianga la pepe ma lo so ifo pa felo ya tu la sunga tu fu ele nei foi time le tai au nei nane le ala foi ya o pa anga le tato po klame ya inga wenga foi pe o na tautu ai tono le lau mua ma no le so fu lau le ma so fu mau ya talofa ya ma lo fo so ifo ya o me lo fianga me se tautu le yaso o me ai malo si o kilan ya ma nei pa o lo nei yaso wa la ngona foi le tau ma fanfana a tono le wa tato wanga ya tu level sama a pe ona masania ya o lo tanga tau foi nei tele na fa atu e voto telo tato a e fainga luenga foi le fafo wa le la mata ona tau le vela mai le la ya mamo foi le tau malulu ya tano se yo la fa pe le tau a ile nei va ya so ato ya la nga sa fai foi siti mu ngone la va ya so ma ya malo la pepe o te lo ina ya o to le tele na mo lo mata fa no mo tanga ta ul malanga la tuele ya lu samo te lo le fa lu na ya lu ton o mo lockdown la se la ngona ya o le tele o meta pena ya a fai ana o tasi tanga te malanga a tu fui a tonu e de tele voi le se mo ia i lau ia o le alu e fai le test to tongi foi le tupe ya o le download for your certificates for ye e go ai o le wo umo na fai o tui puipuia ya e feo lolo lava e feo lolo lava mea e ta pena a malanga to tele loa o mo to ta lava o le taimi e alu ya matulanga foi le popoli o ato to me uma ya wa tele taimi mo mo tongi pasese ya mun muli fai test what to la fai test a sa we fail ya no winga wa o ti ato ata pen penanga so pe o tulanga na le pe tau pa pengai le to tele ya fainga malanga ne te mi me se vola pata pena to fala lave o ya wa de fa pe fatali mal fala lave a fa ya lo fai mai o la so sai e fatino il famo moi ya le tsau ni le va o le so ya al what to fai lo test la son fia fa le to ya lo no o miti foi o natulang o le ya ia fai ngo fia la fio lo na i tanga te i lo afa nga ia yo pengo so ta inga mo me fa pia ya o le si le ma fai o wa o le si avenga i lungo le si avenga ai te si la fia la o le tala fia o nei le o ta tala i lo le to ini test ia lusu fai tu la ma nei ya tu foi pa tai uma nei te na tu langa wa fatino mai ai na o le tui po le foi la o le to mana mi le fa ali o le pepo tui puipuia o atu lango ai ngole o fa linga le usa e paulo vai ngana o tulia na o tui le rusu fai tula o le tele yo le lisi o vai nga umana wa vesi alela la utango la fo tui la ufionga ia le foi fa talil matoli poti le minute ia ona fa la tele au le testa le rusu fa le o mauti no la o le ai io te o tali atu a misi se ma naya tele au nai mo va ai male mo vai to ai to tele o nai ai na e fa le tono la to finga malanga mala va le au kilani nei ona o le fa yo la tu tui ai mo tui de su fa tu la ya tonu foi la ya o se swinga le tele le mo finga malanga ya ai tono se fautuanga foi mo tatou o lau sauni malanga ia wa le au tele tatou rat test foi ia le e tufa mai tatou health providers le le ia lo tango e fatino pesa o test ai tele i malanga i Samoa ia mo le puipuinga foi se tatou watunu au te lo le lau tele o se swinga matua fa ma avenga tele mo na ia tatou tangata swinga iwa au mai tatou malo i Samoa sao le ia o le o nanga le tatou kompania DG sao ia wa lo foi na tautua le ngata le familia ngolo mo le tunu faita pa ye le vanga le lo fianga le pepe las farelo le vas fa sau tatou se o se tema to foi ma ia manu malo el tangata e mautino e maua pepa malanga e lua e te alua i Samoa mai to foi mai ia ai te tongi le DG sao e le ngata le na e te tongi le tatou company foi ia le afeta la pocket money ai ele mfai ona e man malo ia pe fa pe
te le ia sau entry no tātou se. Ia ai mawhai ona mawala entry, ia ngā isa paloloa, ia whaatau ia se tapampa tolus fukta la pesili atu. Na ele ngata na whaungale au nanga le Click Specific, ia e lapo ile se le ni anga i telefoni Digisau le Samoa. Ia polo wanga i foi lunga le website del tātou Digisau International. E lapo ile se le ni o e lapo ile top up anga i telefoni Samoa. Ia na mua foi lo lau entry. Ia mua lo wa no e tonu se i le tātou Digisau. Ia manu maro i pepa malanga male afeta la. Ia au lo ainge Samoa. Ia e maua la tau entries. Ia mon se i le tātou ta vale Fort Ranger. Lea o lea se e Christmas. A tonu o lea manu mano i fo i seisi o nai ainga. Ia o lo whapeon tātou la fo i top up ma se le ni mani usila nei. Tau le le. Tau al tōs full tā la top up. Ai te tau fo ina whai atu nei ni usila o sao le lau pepe. Tau la vona e whaatino ina la fo ina top up anga i numero Digisau. O lo iei le numero over se lau lungo le tātou pepa top up le whatau mai whaloloa. Tangua o e vilin numero. Ia ma e follow whatununga o lo sawai. I le whaatino ina la fo ina top up. Ina ia mawaila lo entry. Tātou le na whataua ia le top up. Ia mawa fo le male entry lo ainga sa mo tono se yo ta vale. A e tango whatau le top up i nei pu ele ata e la fo sa mo whaatino le vanga le sa mo. Na le vanga le sa mo le a mo le la to entry se yo ta vale. Ia ai misi ato o ele na whataua le top up wa le whaatino e la fo ina tu ne New Zealand. Sa. Nga le lua o le se i whai ungo masina ma le se i tele le ia te se male Manuia i tangata. Le ia mantua tu fue e uma se tema. E fai fo tato se i o ke topa. Ia ni te o visilo wa no ne se tema. Ia o la fo i fa wa tato fa pitoa mo o ke topa. Ia e tato te li sa ni atu i tato fa pitoa le fai ungo te sanga mo tu se masima te sanga fo. O le mau i package fo i fai fa tau sa mo i fai no tau fa mlino i lua tse o tato fa nga langa credit ai au nanga ma fai na so soni fa mama venga. O le vaenga tau atu fue fa pe le te malanga atu nei. Ia e le leia lo tau no lo faliolo e anga il tato falo lo Digisau le nai faliolo. Oina o le avi fo lo sim card. O le ala fa pe fo na fa sino atu ma pandos. E tala fe ngai le mo oi a pe ano tau e se tato pokalani. E le panko limas futa lano pa taua. Ele terminou tau no sa mo. Na mo wai la o se lau minute. Everton fai na vili mai New Zealand. Ele ngata na moi male limas fulu ki ka pait. E whaunga. E umalia trawa yaso no ia i Samoa. Na ole masalo e luas fulu ki ka pait la to toi. A ele i uma fo ia o minute toi vili mai ai ai atu no mamau. Ana limas futa la Samoa tu pen whaan wai. O le matua tau ngofia la tu langor tau tua tatou Digisau na iai. I tu langor whaunga ina foi. Pawar na ngataua i alwatu msa telefoni. O na wa umana unlock. Mam fai kona whaunga i Samoa. Ia, malo. E ni se whamtalanga tau pensili fia le tunula, Pep? Ia, o tulanga i ai la tau ia wawalau mai mo tātou SIM cards pem whaina whai ni New Zealand. Ia, o lo whaina whai au kilani. Ai le i malanga i le tātou office ai mangele. Ai nai le mauta Samoa, le office o tātou konsula. Ai a whai le mo se avanoa e te anga i mai ai. Ia, o lo matala tātou whalolo i whaleolo. I le teime tau nu atu e whainga malanga. Ia, ai o mo nisi vanga le tātou tautua. Ia, i tu langa o le whaatau ngō telefoni. Le totongi atu i nei. Ia, potongi na fo o se Wi-Fi mo le tau ainge Samoa. Ia, e mawhai ona whaatino o mai lunga le tātou Pacific 40 mal Talofa Samoa. O inale, mawhai ona lafo atu Talofa Samoa ngai te whalolo Digisau. Ia, i foto ainge whaunga. E tunge se la telefoni. E whaatau e se la to Wi-Fi. Ia, whaasota i meile oru tasi limono, tolu whaafaa. Mo nisi whamtalanga i le tautua le tātou Digisau. Whapena whai tātou Talofa Samoa. Ia, ai. Whaftai tene tau fwoi mo le nitai au. Ia, Manuia whai pōkala me whanga solo le nei aso. Ia, whaftai whai lau whionga Manuia whai ngā luenga o whionga i ma. Oe ma lau whionga luenga e whasoi fua mo le teimi. Hastai soifua. Soifua lau tele tala lene. Whaulunungo Digisau New Zealand pe on tala no mai. E au gilani o le teimi lau toi luas futonu minuti o le tālea o le se fulu. O il fama moi o le tāo le sfutasi il porkala me o le tulafono. Le amate e whasoa toi ma le whionga i a sua. Le sunga i a sua.
Ia por fitelenga fa maulalo pe telo sangato o le malu o le malo. Ta pena mafoila sa fisili. Ta ua la foia. Fisili e maua tutunga sua le tali ia pe to sa ili mali tali stai mulmuriane. O isi mata puta ua al polo kalamele lo ta fia o le ia te tau o le tangata le tatou tangata le tele. O la ia tau te fisili ngia leo le faiela mata upu. Po le hale no mela o la mata upu. Po telefoni te vilia. Malona faisa mata upu fisili loa. Amal mole se ta umal no mela la mta no mela lana tu silele a e to evilia e te fisili sa oa ta wil no mela le a ele au mai no mela ia o lau mta ia mo ia te vili lo pe te wasu e po feo ia la mta e ila wa ia ta te fisili ngi ai le no mela le leo le ai fa ia la mta ia po le wala e te tauna fa pipi ila no mela lo tau au po lo luma lo na off e o numela na ile tu sia ilo na ingoa o la numela na ilo o ia disi la vai ngata ua mo ila to e faswa va ave leo e to wa na o fa ilo fa mjalanga e ila wa ia te tau ile fa ina fa isa fa mjalanga fa ile leo se i te alo ona o lo faswa va e ona fa ile so fa mjalanga ia watu o se tala se a tu si uma ila no leo ta sina vai ga fa mena tot volta tu ta wona por kala mele us melva fora ta pese pa me fianga me sunga ia fa I mapanana ta u le la wa wina me fa forma tu asi fora lo moto e 2 minuto ta lo sfuru
tangata na te pule alona loto. Lo ole toa na te taua ea ole olo. Usa tu whawhine, tau mawhai pea ia o onga. Ana tua matu sole suma se ia lolofa. Tau tua na maoe, lo tapo sa i te ini unga. Lea tua olunga o ia lama ole tapo. Ta ua leo na o ina, o pese na le tai au. Fie leo maula vanoe, whai tato ripoti mai sa mor sunga ta sesa. Ia le wenu ngore tato leina. Ma lo so ifua ta sesa fa Talofa atu. Ia, langi mama sui po maua, tu fue. Ia, me se fue fafo anga si tato wa tunu pele mele au mai mo foi nei tai au le so tofi. Malo, ia. Oa mai, oe, me se fue sa mor ni te. Man mia whaftai, sa moa mo paisi na whai ma to ulu se fue le tau sui a ingol tau le i tato le stu laga whapole nai. O na a mai ai ti bunga mafa, ana nei ele i lewa. Ai sau ti bunga matua i ma losi le matangi peise a whale me i nei. I tato i talfata i pia. Ia le fu matua malua, le fu te langi le leima susulu ma losi le mata le lala. Tau ia uinga na le il te mine ai le stu laga whapole nai tato ilo i vina la tenga. Ia tulanga o le vai tau. Malo, whaftai mo lo teimi ta sesa. O le fui lau por kalamena le leo au. Ai, o se tala fia tele ua whaisi lewa o ta whaasoa ma tātou whaasoa le tau mawhai e. I le tūlanga o whainga malanga. E mawhai ona e sau noa mai, e whai noa mai, vai ngai na whai noa e le tātou sui palimia nei le tai au. Ani whaftai, ia o le ua tala a senga se fina ngalo le o tātou malo. I le tūlanga le sa tu i e pea. O te loe le na o te le au tangata o tātou tangata malanga mai. Ani sel tātou fo i le tio. E o mai la songa fua le sa mawha tala noa te fo i masunga sidi ala e. Sa tala noa i nā tūlanga i o mea i e whai whaalang la vei nai le. Whai malanga mea o tātou te no. E tūlanga le a mai sea mene o tui pui pui. E o le la ua fono o le kāpenete la soana nafi. Ma o nei la le ua whaamamalu e a mata tua e suinga fauhia ua whaamaluina nei. Le ilvang mo mua le ave ese umatu i pui pui sa whai e whata ue na e whai tatawana whai e tuia a le imalanga menis. Mo le whaama ia le o le COVID-19. Ta sesa whai lawe o whawila vea o e sauno. Langa ese le tui, ese le test, ese le suenga. O ala vai ngai wa vesi. Wa le tui o le tui pui pui vo ile le wa leva no whai. Ese mea ie lua ne te o se aisesi. E pe tulanga na vaenga umai so i tulanga le wha mai. O le ua cancel umai o lai mei o test. The PCR no me o tuia e o le rat test le whaia. Wa ave ese uma. O le toe iai foi la me la mo le wha le au ngaina. O le lono mi sa o loto tanto e le toe whaia na tui e pifo na malanga i Australia to o i na test. I fo na malanga tanto tu no nga i Australia i nga New Zealand i Australia ma tu long fa pena. Va ngalo na lua. Wa le toe ta wa lo ma le tusi pepa tui. E o ia o le te whaonga ina le pepa tui la lea. E le te whatau ina tanto le pepa tui. O le vaenga lona tolu. E le to iai se poloka foi lea. E sa wel tangata o mai vale le o me vai aso le vaso le nei. O cose un me te fatali ai foi le tau fa solo fa tu mo pepa me ai o le o siaki fa fo mai. Fai siaki ma vai fa men tu la. O siaki fa fo mai me il vaenga o tui pui pui e me o test foi ata tu le pe ata no mai o tu mai malanga mai na. Sa fai la tu nga me fai test ma su e pepa ia fa tu o salfa tu bunga me tu no le valele. Sa il tu langa le tu atu le pepa fa tu mule te fa tu bunga ai vaenga umai e te tau e ona e fa maoni. E le fa tu muino o pepa e fa maoni ai wo mana fai lo tui pui ala le pepa tui. E wo mana fai au testi e se full fa so le rat test le tono lusu fast lusu fai tu la e va pena
ia wale ai umala me ia le sa polo kai ta tu tanga ta mala vale le mafi we ai ngai fa foi fatel tali o le la we el pe foi la lo no winga o te foi ta to ile tu langa le sa ye mo mo na sa wal mala vale alu le meta vil ato ikile ato sa wo si ato pa ma ngai me lo fa oi si ta ma le ia so ma le ia te ne va ngai lo fa ta o ia wale te pa wala le si va ngale te talo mai so fu malo lo ina mai fa inga tato malo ia fa ma oni le fa tu wino le pepala le va tu le va le ona iai la afa pe mo o sai sei ti fo inalo fa malanga mai pe afa pe te le fa ma oni le fa tu wino o le pepale ava tu ia te lo va le na binga la oia inga umala lo te vai se pe pala le oia inga I wa lo to su mane e te tawa na fa tu mu fa ma oni le il pe pala le ono io le to ia ala ma se sia vai nga e to sei ti I ala fa te ingo ni sila Australia America fe lava me te fa malanga mai ai o le to ia ma se si me te fa la mai ina le me te malanga mai ai ma il tanto malai fa le fa va ma lo fa le olo wata tala umala mea ia e le toe poloka leo wha amau nia mai e le toe poloka ma wha umi na whaatari o le wha ngaso longo vaenga ia wa manino e whai ala ia wale toe iaila se lele sa abatu e tatu telefou sa tau mafofau iei le tupele to tongi na e whai e le test whai le na e ni sina mawhiti au ni malanga me Samoa pe e cancer e se me na e mai nei funene mo e sina se lele tatu to tongi nei mawhai iei ale la wa be se uma o sa o tonga la na le uto e foi ta tu I le me sa e mo anto foi mal fa fo mal ta tu no io furi mala ta tu ai o lo fa mal lo sia la foi no fa mal sia la I lano ai I tu la fo no ia mai e suinga io ai I polo inga le fai pe ta tu tal fo ai pe tal fo mal pe tal fo ale mai tau tu la le si va nga le o mei wa mai foi ma fa mo ia wo tu ta I vas fu mon tu pasene o ta tu tangata sa mo mai vai tau sanga is fu va nga I lunga ole fitu nga le fu tasia nga le fu fitu tau sanga ia mas fu ona nga ila lo mai le lima tau sa mo ma tu pu o ta I va fa I va tu pasene ole la wa ia ole ma fu I lo ona manatu le malo te tala umalo ai mate tu wina pele mtanga runga soi fo malo loina ia nisi fa mai fo e ofi mai ki tonga le tatu tunu man to sa mo tatu le na mua I malaile I tu langa le pui ngoa ia inga ia le mai tatu ngata maloka tu valele le poloka tu tena to alia ia fa ma alia el fa mai fo ile ale fo la ua foringa mai o le mulia ia tatu na te tala le ia ato no tonu alva ai fo tatu fainga malo le pui nga ia le o tu langa sa o le muta tu le sopolio le mawalunga le el pui ta la tu mo mai on fai pui man tola malanga mai le to ia ngalo pe patui lua le to ia ni test na fai ina tolu le to ia ma se poloka il malai vale le o sa o loto lo wa nga mai fafo ia vai ia tatu ainga ia maleto I se me tongi nei ma nei ala vai pe me ta uaia mo fai malanga me tatu tanga to la le to fa la vela ia me o to fa yo testing na bla vale le ia pe te to ala fo le to mana o mi fo se fa ma ninga mai le fo mai fo le a mena fai na le power me ia fa tu mu le pe pa le e fa ma ni ai o le wo mana fai lo tu pui ma me to na fa pena mai I record se wo mana ia I mal fal mai te lo fo la ma pule te lo fo la ma puse o fenga al fal mai mal so fo malo no ina mal la vale le illa to fenga al wa le fengo fi fo mal vale ele fengo fi tu fo a wa ai mai se tu ai la le na e fai fo ta to fenga venga fa ai fa ma no fo la tu o nanga mo ni ele fengo fi o le nau la leo tatu tangata fo I wa fi ho o mai fa al nei fo mai toi poloka e toi ti tolto sanga poloka e le imalanga mai a ta fi o no o le fa mai ai mai fo toi poloka I lava poloka e o vale tai a fai tu la poloka I tu fo ia ma fa fo mal tatu tunu
isi whainga malanga e whiu te tata. E mei se ala whainga malanga tumutumu foi le ala e mulu tangata la to ainga le mulu mai ia. E o watu la whai tū laina whono fuela to ainga le whawhai whatali. E le whaaso longo isi mea le whai tutono siaki whaaso e fua maloloina. E le whingo fie. Mwana si mea ole. Ia te minei la. Wa sa loto ia vaenga. Mwana si mea sa pole foi ai o nei mātua foi ratu na o la tau. Ia wai le whaingo fie na au kilani. O atu i Samoa le mau pepa whaatomu man mau whamitalanga. Ia e wha mamafa avenga fo tangata malanga. Ia e wha fitai lea ua tātou. Wa tafa mai ata o le lei fo i lei vai tau ina ua sui fo fuanga tātou mālo mo e mala. Moni la. Mali la. Pe tu langa o se tala fie na alea ua wha mamalu i le so. O le solo amatai o luno wingo. O isi whainga malanga o mai amata tu le sole pe tau mai nei, mana nei, a ngā i atu a le lumanai. Ia o le na, tūlanga na o le usa o loto tātou. Malanga mai. Whaftai, eilisi au amlanga tātou Pasifika i nei Wellington o lātou whaiafua, ia teste muri fo le whaftai lātou tautua. Ia lea la wasui, ia ute iloa la, ia la le ise me toi pole tātou na ta pena al tus folau, ia malpe pa o le lau tiken me mwha pena, ia lulo le toi me pui pa pui e tātou. Ia, sa o le lea tu fo e mana tua fo ila. O le temi o whaitu i o whai malanga ato tātou tu ngata e mese fo le vaenga ia le pai o le tātou tu nule maua wanoa i ngā lua whawhai temi. E malanga atua i sole. E te leo le tupele te tongi e whai e le test lea. Ma whai le pepa le mai private doctors foi. E fia le tauna. Tu moti foi. E ave. E fitu e futala. Ai a whai la le test le pe la toa e whai le test le te tono fo mai mai amatanga. E se fulu lima ta la whai lau test. E a papele te ale fo mai atamana whai lau test. Se fulu lima ta la. E lau e test. Ai o lo tūlanga le whai lau pepa malanga le lai an whawha. Ia o ai inga e so lo te tungi te leni na a te minei. Ia le lau le au ngā whi tato testi o te lo au. Ia te upea. Te upea ia testi a tunga i se au. Ia al tūlanga na. Maro whaftai. Ia whaftai tele o laua la tatala vol tato se i. Tasi nam ta abusa tatano vol tato li tio. Ia. Ko telefoni so whafo mai. Ia i Samoa. Le la tatala masi de fo. Ia o le visa. Toi au le visa le te fatal tala tato la pala inga le visa le umina fatali. A toi fo i malo lai nei mana ia te le pe toi fo i mai e tūlanga masani fo le lua. O umarisi mele le o sovle si whawhita auli le mo tātou tangata. Ai mana ia lamba a whapeto e fo i mai nei whatu mo le visa o sekia. Ia nala. Sa ila upor kalame nei la auli. E molisi du whawhitai nei tai au. Te tele. Ia, manuia whanei a sotu fue me whawhanga mele tātou o tuno. Manu te leina fōwhanga o tutoe ia malam singo nei aso so i fua. Ia, so i fua whawhitai tele tātou sui o tātou li tio ia pia. So a ta se salem sem. Ia lewa mai tala fia mo tātou le malanga. Pawalea, ele telefoni malanga. Le la matana tala le masi le fou malanga ia so umma. Ia la tuon mele le ui Australia ui i fiti Talofa. Ua Talofa i neu tātou tangata le tau tau pase se olo o ai. Ia le fo tafa mai ia atau tau le leia o le vaenga o le a iai malanga ia so umma. Ia mata le masi le fou. Ia a fai fo te asi le website le e New Zealand. Ia te lewa te maua i nā ia nei whamtalanga u tong whai atuai. Ia, tārusi i saua i lalo ma le tutongi o pāsese. Ia, ua taurunga atu por kalamel atau le tai au. E iei le whatatanoanga le la a whafonga iei ne minute i luma. Ia, e tapena mai ili statu por kalamel tārusi futasi o le tulafono. Tā ua fo il vanga o le tulafono. Ia, whaftai tele la wele atunu ulma futa mai tātou whasalonga mai tai au. Ia, le tau te eva pe tātou ofisa. Ia, pe tau te tatanoa pe le aso atoa. Ia, whaftai. Mayana mua na yota to matua ia sole pongi sa me umana faingata talofa no tau mafaile nei wa tato vai ai talulo fina ngalo le nei wa elo to ilalo oli tai au le tala le nei wa la yona tato pele sa
Samoa malama lama mai alolo patamata lenei wa mafaya I ona tato wa ulia mai lenei sa olo tonga pe ona tato ai Sine lo tulanga Samoa la ala tau filawanga nu le nado watu o tufa papa umalo wifo I tupua Talofa Samoa se Samoa fa vai le tua Oi te ole tala le wala yona tato pene Samoa malama mai alo lo sanata pene o mafaya yona tato au le mai pene sa olo to ma pe yona tato ai Whainare Manuia o si o tatou mano Talofa inai tua, tawa samaiana mua Na tau te leiva ai, le suinga wa tatou ai Le tele o mea foufe so so ani ai tatou Ori tai au le tala le leiwa, lai ona tatou pele Samoa malama, mai alo lo fatangata Nenei wa mawhai ai, ona tatou au le mai Nenei sa olo to, ma pe ona tatou ai Sili polea e ale whaponga Po e sa wawali po o tawale a whiwalai Leo fisa leo tano whailo matana Na se pama e leo lango ina ele te leo tangata Te leo whaala vela tutupu la vole fatamana O e sopo ia la pota vale le sawa sawa Ua ave mama san fasili o pase se pasi O loli mapiki a puke popole ai la vale manatu Ua lau tutu manono fole tala fea mai E telele na onisio faala vela ve tutu pumai Na ita maiti a ngata avale a fio I Talofa O telele tuto masa ai lo lato le matala O tulanga la vaia ave tavalea matalia E sauni taimi o mawa e sili la vale pui puia Leo fiso leo Talofa ilo matala Ai se pama ele o lango ina ele te leo tangata Te leo whaala vela ve tutupu la vore fatamana O e sopo ia la pota vale le sawa sawa Whatever noi tal no foi mal sunga al fafinga Reverend and Jerry Asau
ia ua fo tatou proklame le taia ia soifua manuia la usuga le faafegaiga te rea malo soifua ia lenei no tāua o te faatalofa atu ai lausuga tufue ia faapea foʻi le suga le uso iā tasi lo faapea ona gafa ma le faafoina o tatou masini faasalalau e faatalofa atu foʻi le faafogaaga si o tatou atunuu pele o Samoa o le ata oto a faamaene o tou paia ona e manumanuga foʻi le taimi ia e faatalofa atu iā te outou faapea foʻi ona faatalofa atu le paia le mafutaga faifeau so faatasi Wellington e polua ma le Hutt Valley nei vaega o le taeao malo lava le soifua manuia malo le soifua manuia faafetai foʻi nei i lau galuega foʻi o lo e tautua le tatou litio foʻi faigalotu ma sesiga ma tulaga uma ia le gata foʻi lea o le faamalo atu foʻi lau tautua i le community po nai sio nuu foʻi ua nui ia oa mai lenei taeao pese le faaigoa le vaiaso ma le agai me foʻi le amataga o lenei vaiaso ia e fai asipisi tufue vane saunoaga foʻi ia tulaga foʻi pe ona iai foʻi le faagasologa o lenei campaign ia ae lē fai lava na tuu ai le valaauia a le atua pe a o le aso ia o te fealuaʻi iā la e fai nei faalau iloa ia ua leva na tapena le feʻau mai a le asogofua e uma na lauga le aso ia ua tapena foʻi le feʻau mai le asogofua e o atua le aso ia matua se lau pasene le feʻau mo le ai me se lafu mamoe le atua o le tali atu la fai sipisi ia o le pisi ua masani ai le pisi lea ai sa o le ia ia malo o le tauvaga le alu nei tatou faiga malo laiti tutonu ia faiga malo laiti ia o lo faagasolo le temi nei e mafai ona e faailoa i le atunuu pe atu sai ma lo finaga male foi utele lopo ua e faailoa foi na iua fioaga foi Samoa ma le faletua pe a faina le itu ava pe ia e le ia le moto le pā ua iloa te le lo foi pe inisi o tauaiga e tau mai atea ia ae o tulaga ai e tau foi na ia ae pea ona tauana silafia foʻi o le tatou atunuu ia o ia a taʻu lo le saʻu ia o le nuu leo apolima ia o inā lea puga mai ai ina i o matou tuā foʻi ia po matua foʻi o loo tinā ia saua la ia i le unumoega na aiga soa e malalagi ia e tau iai matou ia faapea foi la ia i o i satupaʻitea le asiata ia o le taimi nei ia leʻi faalauloā loo matai i le tu lea matou ia a leu te fauatea i le nuu lea o satupaʻitea ia ma le matoʻaiga i vaimoso ia faasolo atu ai aiga o si matou toʻosi o matou aiga ia o loo toʻalua ia o le emilaisene ia mai le faleʻula ia ma fagaloa ia e toʻafitu na ia maalo 2 tausaga ia ma le faasolo mai ai lalo i le ono tausaga ia o taimi nei la lea ma te nofo nei i wainui ia magalua ia ua 10 tausaga taluna ma faifeʻauaʻina i wainui e pe ona ia le taimi nei ia ma le faalolava tufue pe o faamaliaina laufisili maloa ia lo faafoga mai tatou atunuu ia male foʻi ia pe o foi tau o lau faifaivalea le moto o le pā ua iloa o le taimi nei o loo avea le suga reventeria o le faafeagaiga o le kalesia nasareta Samoa i wainui mata ae o leu ai filifili te tauvā i faigapalota ia tatou niusila o le atonu a le vaega o faigapalota ia o le a e tauvā o le faafesili o le community board lea a wainui o le board lea o i e faaui atu ai ia isu faaloto i falea ia tau wainui o mata ia e pe ona iai tulaga ese pe ona iai ia pulega faapitonu ia a iai la ni isu hoʻi na e maaleale o i la le laulau lea o i latou e faaui mai ai sau se mea o lo e manaʻo e fia faaleo ae mese lava tulaga faaloto i fale pe ona ia ua le tele ia o tulaga i fale ia o vai ia matulaga o mea na e faapea ona ia matulaga a le manuia lautele tauna silafia foʻi o le tatou atunuu o lai ai ala ngā tupe na ia aele o iloa, ele o mawhai ona mautinoa o tātou tangata po le ale, o le tere ala o campaign le whai nei. E telo tangata ele mamlama tufue po la ngā luenga community po e whai, po le avo ile meta o le, ia aele le o leo o taun whai te ta mo e iai. Ia o le langona na e pe o nau e fia, au na pea, si o tātou watunu ma tautua, ina i eiso tātou leo i tutonu o whai ngā upu ia ai mese lava whaapitonu, ia langa u whaatupula ia le to tele ona i o tātou tangata o lo iai, ai tatau ona eiso tātou leo.
Fo le pole community po da Wainui. O tau mo ne o fa mo na i Pasifika man sa mo atu lu. Tau sa o mama. Ia sa mo fa fsiri sa iai ia Pasifika o lo iai. Ia voina nisi o fa nga solo i lantou ia ma tau fetuli mai le council i le citywide. Ia al terminei fo i o lo iai fo ia Pasifika na i Maori. Ia o le matou te tau fetuli fantas i le terminei. Malo. O le lau e fili tau vai. E fia no foa o le board le committee le. E ono no foa tu foi, e ono no foa e to sfuli matou le tau va. E ono lan foa tau na iai, mo le terminei, fafsidi. O la tau la ia tau va na o tangata nu ua Wainui. Ia na afa pe so fale ina Wainui. Ia e te anga va fo ina e palota ina Wainui, afa pe o le te no fo mai i ala ia lo fale ina ia en faina e palota lang o lo residents nga ngai Wainui. Sa po le rent out la lisia. La lisia tangata en faina e palota tu nga fo nga ai mo ilanto wai palota the community po Wainui. Na ilanto wa o Wainui mo terminate. Malo. E ma faina e fai no le ato no ma fu anga we no we te tamo e pe we fili e te tau vai se tasio no fo ye ono le tato go po de community auto. After to foi telen mafuanga o le terminei o lo usau fai le board Sacred Heart College o lo usau fai fo le board Wainui o Mata High School o le leile manino le tato atu le tulanga le o mafuai ona o na we fieta moe ona o te aluatu tono board nei e le talanoina lava e tangata papalangi se tu lou fo ia le tu ainga ni isu tau Pasifika o le mea matangofia na umawai fo e ia ia langa tupe mai le malo o le ta ua i le Pasifika o le au mai ia onga nei al mela tupu ia na mai ai tonu mix fatasi lo e tamai ia i faaru solo i mea ia ai le o ia ni fai nga tupe faaru sa o ai tatu fana o pe ona tofa mai le tupe mo Pasifika o le taruna na usa fa ile po Sacred Heart ile manino o tangata fo lo fa ngolongo mai ua lua nei tausaga o saofai ua faalua foʻi lea ona maua mai taʻisifulu afe e tapena ai toniga ma a tamaʻitaʻi e aʻoga i a le mea sai ai momoa e fundraise ia matua tufu e tausaga uma e tigaina nai matua ma tulaga faapena e o foi le vaiaso le gana Samoa o se taimuamua lea ua faatino ai aloaʻia le vaiaso le gana Samoa talu ona ua iai le tatou leo ma faatāua tatou values ua o le memonia ia pa wa me palangi o titilo ma fa malama pe ka vai me po aka ko ver ai le malama pe o fa alo matulanga fa pena le vola na mo mel tu pe a feli ma se la no ta pena ile ia le vai aso ngan Samoa e pe o le mafu anga tonu ana o lo ai lo e folinga mai lana ona tau fetuli o tangata nei ai le o mafai ona la tu fa tala no ina ai ya ta tau ma me fa ta u o ta tu tangata ai me se va fa fe lo ai o le mafu anga nai pe ti nga ile loto ono le tātou te tutongi tupe uma ai rei, te mai mea uma whapena. Ai le ai aso tātou leo uma whaiunga representi i. O le telefo o tausanga umwai atu. E umai whaala tau tausanga i le lopo ai mea ni whai le port. O le langona lana e o mafuai ono nau te fieta mo e le whato le tala lea o le vantara no mai si tai fono fo il mātou maafutanga o lala i Wainui. So ngai a malaki moa ia, to ina a malaki moa ia. O lewa na fai le kanso e tūlanga e peona ia, i lumolo na fale sāma au tafo le aong. I nai mea fo ngange kuku ngai karikari e pe ala vevea tawa. E ono whatu le sto ina. Whawhenga e talanoa, e whamai ia, o kala ngoa kwa ila wari ia, whaku ia o le lei, o leo tātou e talanoa. A adu tō tasi, ia, le mwhai la vaona, ai le lei le whaapepa le lei. A whaapepa le lei le mana onga lea. Ia o inala e watu lo ia mātou. Ona mātou pālota le matu leile le mana onga whapena. Wai kau ke whiua kalango kalinga ho ngai pe au maile wali ia. E le kai ianga, pe anga ngara kwai le staringa alu le sputaringa se tu lo whafo anga Samoa. A waka malama le process ma le system. E le ana tusi le lalo. We can hold them accountable. I tu langa pe ona. O le nganga na te fia au nei o tātou tangata. Pe o si fia tu fue, te minei o lo u whaanga solo ina se whaala u aina ia solulu uma. Wa fitu tausanga taru na whai mele Wainui. O le nganga ia tau ina ia maua tātou tangata ia whaala au tau mafa, tau ngofie. E o lo unga lue fo i le uni. O le tele au ngai ngaru e ngai le ariari.
ai o lo fi nau yo tātou tangata pe foi la fa tai inga le uni tu foi o no o atu le uni ia o le system la fa nga le uni termine ele fele sut mo tātou tangata matua ma ona tātou tangata le mamla man ngal peritani ai fa mele uni ai ese me tu pula fa ngal ben email mai telefoni mai tu le voice mai ko iki los fur fai tu la ta tia ele isu ele mfenga so o to inga mela fa penga o tatau na sui le system ia pa leni tangata uma ai le na o se na ole ele mfai tātou tangata matua ona faini email mo le ngana mtulang fa pena e vange atu fu e totala malea e o ele pule o latu uma le officer kasi ya email ya uma ya o se le mana fo ngange fe alo fa ipo ai le tu wa ye matua wa lo fo e tama ya ka alo mai e oni ngale te latu e sa ta alo maletino e se lo fa le nganga le tatu te tu fu e pe le nganga na ye cha u te fia tau tua ma ia I lo e tatu tangata tu langa e pe na ia fa so longa pu o tatu te o le go with the flow atu fu o a me le sa ka ko halu e fa penga le langa fa le matu fe lo inga le tona no vai sa wa te le ko manga o bia si ti o ngi rate ma tu langa fa pena a fa yo le tonga ta so fu ngal tem nei a me le ta fiofi si spending si me le ta wo a ia tanto wa lo fa tanga to la oi le oi ele oi la milione ele oi tanga ta ila lo mai o la oi tanga ta pito ila lo a le alu fo le tem ia tala no ai fu si mo me a kipi ese mo le tala no fa por kikina e pi pa la fu ai tanto ia tanto wo sa o fix the problem to fu yo le nganga na ma le lo firinga ma le firinga lo te lo le fa fo le tu yo ila le na el to fa ti fi to wa ono le te ye tu no ko mit fa fo di so o ya va la le fo ila mo wi o la ya tu pela men malo mai no va no fa ngai ia le mai fa fe filo ia la boli ia le fa ngat tau tu me mal sa ma le lo o lo to vai la o se sui o le community po le tu mit fa fo le ale tonu o ali vai nga o la wa lunga ia usi de sila e ma fu yo na e fi o te tonu fa tin no ma fa tai o le terminei o lo fa ta wa o me tolu pe ne la campaign ai o me ana ia personal ia te fo ngange ona o le o te file terminei ele fai no uta no se me o te le fai wa nai pe ona ia lo to nga me vonga nge fa mai fo mai le ele o se ele masani o to nga por kikin na tu fu al termine yo lo nga lue pe ona fai le fa la lo fo elemento le health ma tu langa pe o le wal pin la le tasi nam ta upi sirina la walunga ya ta umatele atra no ala le wal pin e la vei vai ngai fitu le la ia male si o manga ele ngata ele o le fale le o fale matulanga fa pena le folopidity matulanga pe ona ia lua o tulanga I meta wa onga ia fa pe ona ave le lango I pe ona ia me la le ma foi no sa fa I board ni ina ia langona leo tātou whanau Pasifika ma ia adjust le system ina ia whawhelo ia mana onga o tātou whanau. Ia mana melon tolo pisinisi la iti. A tau mutās ia pisinisi ia. O le mea tupu tātou te le toi whatau ma le ola fo ina I pisinisi a au tātou loa. Pisinisi ne o le drivinga le economic ma tūlanga whapena. Le alai a vele lango locally a I me pisinisi ne a mesia I mato pitunu. Tau le ini pisinisi tu fu o te la mau ke o mai la le maunga e fai to I fa tau back and say ma tu lang fa pena ai tau nga ye ngai pisinisi le lei pisinisi e fa nga ai le ni pisinisi fo nga ni fale ava se tu o ma tu lang fa pena ia o me e tua ia ma fa mali ina I mana onga o tangata ia se fai so pe o le o mela na to lu le fa tau ia o ia ai pe o le taliona la ofisidi ai le mena fa campaign o pe wa mata ona la ngona ile leo tangata ia se fe fo ia tasi ale awala sa mai wai nui one way out one way in wa matalana langa fo fina ngalo tangata ona e silia le tolu tu lale le fai tu la pe apoloka la wala pe tu pus fa bla ia ele feina e sa fa ma fa la lumana I pe tu pus tu langa mo po tu la metau emergency ma tu na fa pena I o tauna a matalon fatal tan no pola ni si fa ngai e sesi a wala e ui ese mai ai mese o lea ua fa tupula ia fai tawa o fai o tele fale fau o fai wai nui terminate tu fu e lope o tulesi a lima sfuta usang ia wala talata le luas fu lima fel tos fu afeta ngate e no foi tonu le aile malo ta ua tele vai ngai a vela u fa mo o me fai na e fai noa o le ali le tu po se va fa o lo anga e lo lango fo
Wale te me tau il te leo tangata ia e sau mai i ea. Haftai, ole community poa taia lo ia tal tonunga. E te tau ana tūto tasi, independent. Lo inga is a community driven, is not a political driven. E te tau ona tribe mai il community mai whaalongo i leo tangata community. Le ala foi lana leo te tamo e tūto tasi el temine. I o tātou loa e tātou parti e voti. Ai pe atu pe au mai tūlanga whapena. Ai o te mana o ina ia o ngā lue tūto tasi mō tangata uma. E whaina mātou ngā lue mo i lātou i le leipa. E whaina mātou ngā lue mai i lātou le national. O ale me na mai tau ina fo i tau sanga o tele. A whapeo atu tangata nei tono le board ai e parti, lesi parti o le leipa o lesi parti o le national. Whaina tā iona i o e se issue. E langa fo ilai wako malako agenda fo ngange tūlanga whapena. La na le tau tua leo le atunu. Ai pe fo lingo le la tau tua mea i FSS a ie. E umai whaala le tolu tau sanga tūfue. E leise me tupu. O le fsile listanga te tau pala mena o whata ua le lana me matal nei o te la e ina te ofu ina tu lau fo ile. O le e tolu me whata ua ia te au le lana me matal. O le morsi le fio le o te whaia le fruit na ma le veti. I enjoy green fo ngange e tau mafa ina ia whaala ui loa le tūlanga na le soifua malolo ina o a tātou tangata. Lua le lana me mata. O te whata ua sio manga. Ina ia to tola auma awani te toi songa tu ua lalo la langa lo tanto lori so enga tasi do vaenga ma wel oksene lei matulanga fa pena ma lui te mi fa pena ia awer songa pe tu langa na ma le melon toru ia le lan be mato le lanu le to ninga umai ia awa wai nui pe nei au la kapima netball matulanga fa pena e tau fo ilana e alwatu inai i mena e tau te la to lo fata ua o nei mea uma e tutu ai le pitonu ai le va pe taru e tutu mai le spito le ma po le spito la na le tamo e ai fo ngange independent o te mafai ona o ngā lulu e maso stangata I can able to work along with whoever elected as a mayor o le winga na fa punga e mafai awangi e la kumanyo o issue personal issue me tunang fa pena a e alu mani mautino e alu e su e la awala e fento ngā lulu e matangata la le lo tamo e tutu tasi mo terminate. Ole palota e la to ele o mautu tonu le fainga ole palota fa le fa mani no fainga ole palota fa inga la ole board le a ko bit fa foi le winu ole ala fainga a sa ole lisi ole palota fa le fa ma fa mole after tu foi ole tulanga nai wa sa ole lisi ia e uma ia ma to ngoa ia ma to foi tau po statement ia ma to ia e fai tau ila tangata e tau ala na le ono a ia fa sa o tangata fo ngange tik pe a i po ai tangata e mana o sa fa ile por le ia a le sila to fa ia lo winga le ve ina le tulanga na pe o la u tala no pe ma fu a fo le na fa fta ile si u fonga lo mo le ava no o ta to le power ta to o ka ko e mo ia pe 5% o ta to a o ta to e fa il palot mang tu foi a ka ngoi tik les tangata e o fa tasi e lunga palok ai ka kaung ka ko palok ka strategy lo ingo le fa punga va ia te le fa to me palok ka mai wa va ai tanto tangata silafia ave lo fa sa a wa ki songa tikinga uma le si va pe ngo fa o fa tasi ala lunga numela melanga au tanto le pau en ka ko suia le numela na pe afa pe ka ke vote strategy fa pe ia o eu tanto tangata ton le fa tasi lo fa sa en fa tasi lo fa sa pe ele mana o ele o sia fa ino natulang mo se fila tu o le fa mal ma tu fo il pa lo ta le e ia pule no o tangata ia councillors o le fa ngal fo no mirror a o le pa lo ta le adu sunga fa fe e fa ngala la fa sa de la fa pese fulu la to ile pepa e ma faina e pa lo ta na o le to ono e ono fa sa ai o le wala le sa no fa fe e ma faina e pa lo ta tasi ala fa sa na le pauana Italia fo tulanga na tu fu e o nga pe o fa ia o le terminate o le kedo pa lo ka ma o ke mi mo vai atu
o tangata palalangi uma o ngole pio le mako relations ma tangata palalangi o va malua afe palota ngo uma o ngole tele o tangata palangi atu tu ya ko mau ki ngo lava o le palota le na a le la te mana o le mela ku ola yo fa kasi ngo palo so o ka ko la Pacifica le power en vinka ko suia le tulanga na en failanga awangi ka ko va ai fo ai ka ko fa ya ku le o tatu tangata ia o tonu sa fa i le mele wai tu fue te tala maleava ele o tatu tangata mo foi a me e o tonu o na fai le o tatu le e foi le singa nga o kong o ia lo fa mai pa pa ke fiu foi ko vai a le se singala na mo tangata le o na le tu e o le lo fa moni ai tangata le ke mga o mo foi fela tala ma to felo ingale fene te mana o mai fol tolu tau sanga pe a pa lota o sau malelisi o ngaruenga fa ali atu tangata o mea nei na mantou faia wai ese a ngaruenga masa ina nga lua pe fo o mele o te faia ai ese ngaruenga fa aport ngaruenga fa aport o angi menga tou faia na fa pe ona tou manuia ai ese ngaruenga o ke alua u fa so swani so tangata me fa pena wai isi o vai ngole ne fisini yer fisina o ani me sa fai maile ia ai pe ole a mela ko personal o langa ye fa ya so ia le sa fa no na me ai o le ngaru wen o ani me nga achieve le po tu collectively o mela nga o na to fa se ka paka o as o se playground o se swimming pool na to yo fa ta se lango o paipa me fa pena ia e pe la tu langa na tu fu me fa nga inga tu la personal statement vote for action o nga pe ngo fa ele mo mi mo fa fe au mo le mo fe alo fa yo tangata fo ngange maltali fa mtarang ko nga passion na nga le ta tu fu o te al watu ai tong o amon mo le au o mit u mai so tangata kanso mo tala noa pe yo na e tu langa ni malo la fina ma le te le tu sole le Pacifica sa mo i tonu pala nga mai fo yo tonu o nui ya o fa fo mai te ala la nui pe so fa le nui eu te lo tonu o te pepa palota vena e fa mani no la palota fa gol palota ia o le ua taunu atu les falaile pepa palota ia nga lua kwale a fa pe o atu les lu fu tolu les faile nei ele i mau atu sau pepa palota lona winga ma fo mai ona pe wa suile address mai le lua tau sanga taluai o lunga la la fo address tuai ia le nga le stalai o elo pepa palota o le mela tau fai tau na vala au ia officer fai nga palota ma tu langa locally le ia tu langa fa pena pe te susu fo ile library e fa tino ai lau palota special vote e te alu la mo mia so ID e fa mauni ai oe lua ia ma se fa mauni nga po se pili po se astu langa lo address la te el temine yon alu le na fa ilo palota fa pitoa a le tala e konga o klaso valu o ke topa ua totonu uma ia palota o la so na e fa ngata ima ma fai taunga ma a le fa nga solo te mine ya o le u fa nga solo te mine ia fa nga palota ia o foi la talo sanga foi na ia e le tanto o wal fa to pe mo te mine a se va ai pe te mine po wa me wa le ala o le fa solo al campaign il te mine o la uala na fa tuanga i tangata e o fo te mine o le ke anti-sided o nga fo anti-sided ele mau tu so fi finga lo ke fi fai kau polisi ala wali ia po fe ko ngal polisi fe tau i mo ta tu tangata pe o le tulanga na tu foi ma se le fia ya no fa forma yo to wai nui ta wole isto leo to no le o le komiti fa foi le a tangata uma wai nui por community e le ta mo ia po le ta va le so ngol fa fe la revenant te sa o ila so fa le ro pe part o le ngoale na pe o na iai ane te rea sa le ala o fa popo ai male AK Andrew ona o le last time na fa pe ai si e so uso le ta mo wai loa o para langi lunga ya Andrew vala o ya Andrew fo ngangi onga fa ngo fie ya la to communication ya wa ka ule le anterior ya pe ai me vela ngai pa langi fo ngai pe aka wa le la te lo ya o la ku se male AK Andrew inga ye lo tanga o ule ele so uso le ta mo ya pe o le fautuanga na sa au mai fo ina isi pa langi la fa pe la to po ai le o ya e te o la to lo o wa le tas ya le la u fa o ngai lo le ngana Britania le ina ia fa la uloa be wa le mote family tala fo i paluta ia pe la paluta councillors mai si pe mo fai u amo no tu le la fengo pe paluta le auto e tu sa le ia le fengo pe paluta nga mo mai al fai u ia sa lo tu le mo ia
ona ye lola yo fa mtalanga na tanga tal me la fa ta wa ila to ya pe yo le nganga na malo e se va nga tong si le fie la pa lo tsa wa lui ta pata ta no ya ole le fa aftai mo le avano ole me presilan ta wa I pe ono to va to I fo ile nganga ina ia tato ma fa wo ole tato te mi ta ona tato I loto I fa nga upu nei ia I mese lava ia tūlanga whaaloto I whale ia pe ona iai ka paka ma tūlanga I vai ia o tau fo I o whale ma tatongi. Mantua fo kusa fo I peke rent. Ele ta ua mai landlord a mela wa tu ulunga le si tanga na le rate lunga ia te oi. E kongo ai kongo le rent. Ka ko whapehale ka kou ai ala e o mai whatasi I mameanga. Wale le system follow ia I wainui. Wale mea na no whina wai fo la tonu tau sanga talua. O le mesa esa kele options ai file me recycle me tulanga fa pena e mfaialanga e va ai po filme ta ngo fie me tulanga fa pena sa fa ngo fie fo ia le service le yaso uma sa fa pe tele na recycle fa anga ka ngo fi au pusa pepa na mai le tu ilu mo o lo fale e le ngata la nga sau silingi ilunga le mele ai ave fo ia ma recycle al terminate o matua fa intal system le wai o fa alua e fortnight le la kole mo ainga to tele la tele vange fo ila ia tulanga recycle fang susu tulanga fa pena e makua fa ilunga tulanga fa pena e o fo ila pusa pepa se tulo wa ile mfenga e o fi ko fa akali e ile si recycle e ko sa we pik e o mai fala o tupu wa ilunga fa pe ia tulanga fa pena o pe o isu na ele o mo fai o la ke al mo fa le fo ngi fa mai e fa ngo fie matas e mantua la recycle e mo e ke ko kongia ala ko kongia landlord ele e vangi fo ia tu foi ele ma il landlord fa pe la carrying a year cost le e tu uma mai landlord lunga ia to sa ele ai la se malo si anga tato e fa pe o lai fuli ele ele o fuli le tulanga na mo silfia tato atunu o la tu ulunga o la rent landlord ai tato matala langa o para lang e ata mai tele fa ngo businessim tulanga fa pena pe longa el terminate e makwala ngo ka ko sau la lo ele mai mo le station na le aso mai recycle ko sau ko mo moli mai ngi pusa pe eu fa kalkali la ste me sau piki la fa na pe sau foi so opoi ma au mai le u ka pusa pe pa ngi wa fo la fo fa de fruit o pusa fa io me fa penga ai sa fa ngo fiel termina ia e pe o tulanga na i tanto ma fo fa ia ma tulanga pai paliki ma tulanga fa pe o tauna to fa fo ma fa le le ati pe o se aola uia fa tuanga mo tanto tangata vai la wa ya tau o te manatu fa pe ia me la kulo to no manu ia i tangata le ye lo se nganga na tu fu te le a o tu tongia ma tulanga fa pena ai le loto le ia te o te fa no al te lote e o mai fa to to sanga le lo po a mesa tu pum fai ale ata tu te no fo a ma tu tongi pe ka ko wo ia o le mea wo ia o le mea nga a wo ke mi ka unga su ye le viu o tātou le pau e suia ato ai mea. Pe ole, so atu na si o mātou pitonu o wainui mata. Ia mes, o tonu ala manuia o langa lea lala, te fono na mafutanga fai fiao. Ia mes, foi lau fai ngā luenga umale atua o mātou ngā lue whaatasiti. E pe ona ien, nei vai tau. Malo, awa pēra le ai ngai le maua pe parota, o lala tonga yo i le fai te minde. Ia pe o whaatali se o la soluful tolu, o la tufa mai lava. A o tu la soluful tolu ele i maua lau pe parota. Io ngai fa sota ia lo leo la vaenga le fa no pa lo tel ia tanto sidi kanso le I wainui ma le hat valley io ne fa sota ia le po fela pe palota ia a fa ile ai io le fainga fiel na no fa te alu ma lo passport pe atatala ia ina le library ma lau ma se fa ma ningo lo address io na alu le fa lo palota fa pitoa ina le pe atatala le vanona fa ia palota pe la le fa tuanga ne tanto o no fa ia vatu lolo pe palota ia na tulang afa pe fo ia ni kalesia e fenga tana to e tu pusa medi ia na fa so ta I mai o fo na no la tule a o mama ia me ma ave tonole wa o lo ia le fenga na faina na fai tulanga ina ia ave palota ia tanga tu tonio em faina fa pe ni au lo tu e lo fa pe o fenga ta ia la to ngo si ngata fo ngai to ina ma ia ngar ku ave fa kasi kala ku mai ave ko o me pusa medi ma tulanga fa pena ni fa ngo fie mo tanto tangata wa le sile me finta a maka vinka ko le system su e finga palot e o le facility e lo e tanto tangata fa nga system e o le tali ta tia lo fa na tanto tua e o le ngona na so atu me ngang fa lo tele lava a bo volon fa palot tangata tu si
ave lo le pusa meli. O ile pusa meli o tausi le fio ni ma no tu pusa meli auto. Wa pe ma o Wellington ele tu o se pusa meli la tu i supermarket. Tele lo na i wai nui. El termine ele i manino mai wai nui. O le library ia wai nui. O ina tele tu wai e pusa ia. O ia cha foi la ia siri actuale mau tino na ia. Wai e foi mea a tu foi pusa meli foi tu le awala. Ia ko nga menga ele lope o na palota pe va ku sala la solo po femela ye ia mautino ale pusale ele alu o soka si isa o ale pusale ave o le afole la vaenga le faita o paloka ye le lunga awal ye va ku soka fo nganga fa ave le o me fa penga waile tasi se mil ia ma tu lau fa sa o ile suafa al te sa aka Andrew also known as Andrew ia e se usa no mun muli mo tanto tu no me se la palota winui o so va venga ia fa tai lava o so se fai va fo i tapu ia o fai va a Manuia e mole tu ai fo la le ngang fa tai nei va nga le sunga si CEO fo i pole ali pole le tato le tio fa sala ia o te fa longo mai atu fu e yas fa le mo o nau tu ale CEO i tu langa fa pe e fa tai ai la le to o nanga fo i a me se fo to lango fo i le tato sui Pacifica e tu sai fo i mal tau mo fainga e wal me moniale fo e lo si o tu langa pe ona tam fai fo e talatu ia ai momoli atu fo ile nganga fa aftai i tanto watu no uma le tapu inga malo mafuta mai fo ile ngata ile le fain fa ngaloina le tapu inga fo ile au fai ngalu nga tofi le tua ile fa ta fai taulanga ma le fa ta fai taulanga ia fa pe ona fa Manuia tele le tua i fu ngol ne yaso ia malo palota ia alu mal palota mai mautinoa ia po la lava le vaanga avela fa sa ia i loa ia wani e to e fai tio muri po a lava tulanga ia au le ia o le tanto leo o e ma fai ona sui ia in fai unga ina ia fai unga tala fea ngai mo tangata uma a ele na o se vaenga e fa pe ona Manuia ai e pe o le nganga na to i fa la talata tuai ma talo tuai so tatu atunu ia tau tua nala o ia tau o le teimi nei o lo ia te o ele pule ma le malo sianga e sui ai fai ngā malo ma tūlanga ma pule ngā nu ia o le whaalata lata atu lea ai wha Manuia tele lea tua i whiau mga ruenga whaafitai mo lea wanoa ono Yesu amene ma amene ia Manuia le tua i fuafuanga fo ia mese o le fuafuanga o la iei ia Manuia tele fo le yaso whaafitai lawa i o le tanonga na la taas tato pese whaafitai se i moe ane noa la ia masetine Samoa penga wia i mai o i tutino uma e mamai sila noa o le au mai moa fesilita mapo ai le ikoa le pese i se seva e ngane i le atoa se o fulaula au a idila se una te uina se taupo tapa ona vai malima se ai uli o se ula ma se tafiti solo pe il tau fele pia ngai a fa Samoa wala widoa pati ma pole au mai moa me mo ole pese tu sapele ino le au matonu lea o fia ma fa Samoa e pule lava o e ini auta e pato sinai o tamata ai amana tua olo ia e matutua se toe a ina tanava ai ua sautua lima ai sa inu i se whaama fua se ainga e whana ua tau whetuliane tau mawhai e tau ave i le whare e tūpea ia o anga lava o le fia
Le taimi lao le tau aluma, ua tau au ina sisiwa uma. Ai malo e wana au mailunga. Tala tala o se lo matua, papa o masasa mai se lo tua. Wale o lele o tafia pale a lilifua. Tukulana e ia e mana tua, lau fia fia ngai a le sualua. Isiva mai pako, to a angani si e apo. Sini na malo pa amasani, fia fia ngau amasani ai. Te ono me ai, te ai se fai ti o mai. Sili polea e ale whaponga po e sa mamali po o tāwale a whiwalai leo fisa leo leo tāno whailo matana ai se panga e leo lango lango ina ele te leo tangata le te leo whaala vela ve tupula vale fatamana o e sopoi ala pota vale le sawa sawa ua ave mama san fasili o pase se pasi o loli mapiki a pure popole ai la vale manatu ua lau tutu manono fole tala fea mai e telele na onisio faala vela ve tutu kumai na ita maiti a ngata avale a fio italofa o telele tuto masa ai lo la tore matala o tulanga la vaia aveta valea matalia e sauni taimi o mama e sili la vale pui puia leo fiso leo leo talo failo matala a se panga ele o lango ina ele te leo tamata Tele fala vela ve tutupula vale fatamala o e sopoi ala po